تاجیکان آینه تاریخی ملت تاجیکستان با استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی کارزاری نقد همه روزه با زبان‌های گوناگون دنیا تاجیکستان با تشابه‌های بین‌المللی در سیارات دولت پیشاهنگ تشابه‌کار و فتح فروغ صبح دانایی کتاب مقامات امنیت باید بیش از هر وقت دیگر هوشیار باشند. سیر و سیاحت برای صنعتی و کشاورزی و علم فروغ معرفت راهنمای جامعه تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи ахборро бо муҳимтарин мавзӯъҳо манзури шумо мегардонем. дар студия бо шумо фахриддини муҳаммадюсуф ва мадина назарзода. идомаи табрикоти роҳбарони кишварҳои хориҷӣ ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба муносибати ҷашни истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон. дар иртибот ба ҷашни рӯзи истиқлоли давлатӣ аз номи роҳбарони шарикони байналмилалии кишвари мо ба номи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон паёмҳо ва барқияҳои шодбошӣ ворид гардиданд ки дар онҳо бо арзи ғояти эҳтиром ба сарвари давлати мо ва таманниёти нек ба мардуми тоҷикистон аз ҷумла омадааст. ҷаноби олӣ, табрикоти маро ба муносибати рӯзи истиқлол бипазиред. ҷашнҳои миллӣ ҳамзамон фурсате фароҳам меоранд то роҷеъ ба мушкилоти ҷаҳонии муштарак андеша намоем. ҷомеаи байналмилалӣ дар рӯ ба рӯи рӯйхати афзояндаи санҷишҳо аз буҳрони иқлим то низоъ ва афзоиши нобаробарӣ қарор дорад ки ҳалли онҳо танҳо дар қолаби бисёрҷониба имконпазир аст. маҳз ҳамин рӯҳия дар аҳдномаи оянда таҷассум ёфтааст. ин санади сарнавиштсоз соли гузашта аз ҷониби маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид қабул гардида бар асоси зарурати таҳкими бисёрҷониба, пешбурди сулҳ, рушди устувор ва ҳуқуқи башар барои ҳамаи инсонҳо бунёд ёфтааст. бори дигар таманниёти беҳтарини худро ба мардуми ҷумҳурии тоҷикистон дар ин рӯзи фархунда баён медорам. лутфан ҷаноби олӣ изҳори эҳтироми олии маро қабул фармоед. антонио гутерриш, дабири кулли созмони милали муттаҳид. ҷаноби олӣ, бо камоли хушнудӣ табрикоти худро ба шумо ҷаноби олӣ ва ба мардуми бародари ҷумҳурии тоҷикистон ба муносибати фурсати мубораки рӯзи истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон иброз менамоям. покистон бо риштаҳои устувор ва бародаронаи дӯстӣ ва ҳамкорӣ бо тоҷикистон ки таҳти дидгоҳи дурнигарона ва роҳбарии хиратмандонаи шумо ҷаноби олӣ пайваста таҳким меёбад, ифтихор дорад. бо эҳсоси самимии сафари худ ба шаҳри душанбе дар моҳи майи соли ҷорӣ инчунин мулоқоти гарму созандаи худро бо шумо дар ҳошияи иҷлосияи созмони ҳамкории шанхай дар шаҳри тянҷин ба ёд меорам. дар он мулоқот мо мубодилаи назарҳои пурмуҳтаво ва дурнигарона анҷом дода роҳҳои навро барои баландбардоштани сатҳи ҳамкориҳо таҳризӣ намудем, то ки робитаҳои бародаронаи мо ба як ҳамкории воқеан гуногунсамт ва барои ҳарду ҷониб судманд табдил ёбанд. тавре ки дар тянҷин ба шумо иброз доштам, боиси қаноатмандист ки созишномаи шарикии стратегии байни кишварҳоямон ки соли гузашта имзо гардид, аллакай ба натиҷаҳои мушаххас ва назаррас оғоз бахшидааст. дар ҳамин замина мутмаинам ки дар ҳамкории наздик бо шумо ҷаноби олӣ ва мо кишварҳоямонро ба марҳилаи нави шарикии стратегии мутақобилан судманд ворид намуда ба шукуфоии муштараки мардумонамон такон мебахшем. аз ин фурсат истифода бурда беҳтарин таманниётамро барои саломатӣ, хушбахтӣ ва саодати шахсии шумо ҷаноби олӣ баён менамоянд ва ҳамчунин барои сулҳи пойдор, пешрафт ва шукуфоии мардуми бародари тоҷикистон орзуҳои самимии худро иброз медорам. лутфан ҷаноби олӣ изҳори эҳтироми амиқи маро бипазиред. муҳаммад шаҳбоз шариф, сарвазири ҷумҳурии исломии покистон. ҷаноби олӣ, аз номи ҳукумати ҷумҳурии исломии покистон ва шахсан аз номи худам бо камоли хушнудӣ табрикоти худро ба шумо ҷаноби олӣ ва мардуми ҷумҳурии тоҷикистон ба муносибати ҷашни 34-мин солгарди истиқлолияти давлатӣ иброз менамоям.
پاکستان مناسبت‌های دیرینه برادرانه و تاریخاً استوار خود را با تاجیکستان که بر پایه ایمان مشترک، همبستگی فرهنگی و اعتماد متقابل استوار گردیدند قدر می‌نماید. باعث خوشنودی است که رشد منتظم همکاری‌های ما در ساحه‌های مختلف از جمله تجارت، انرژتیکا، پیوست‌شوی و رابطه‌های بشری نظررس می‌باشند. مکالمه سطح عالی رهبران دو کشور نیروی تازه به این همکاری‌ها بخشیده اراده ما را برای تحکیم روابط باز هم قوی‌تر گردانیده است. اطمینان دارم که تحت رهبری دوراندیشانه شما جناب عالی همکاری ما گسترش یافته سهم ارزنده در تحکیم صلح، ثبات و شکوفایی منطقوی خواهد گذاشت. از فرصت مناسب استفاده برده بهترین تمنیاتم را برای سلامتی، خوشبختی و عمر دراز به شما ابراز می دارم و آرزو دارم که مردم برادر تاجیکستان به پیشرفت و شکوفایی بیشتر نائل گردد. لطفاً جناب عالی اظهار احترام عمیق مرا بپذیرید. آصف علی زرداری، پرزیدنت جمهوری اسلامی پاکستان. محترم جناب پرزیدنت، پیش از همه اجازت فرمایید اظهار سپاسی صمیمی خویش را برای نامه ارسال نموده‌تان به مناسبت 14 ایول بیان نمایم. با کمال خوشنودی به مناسبت جشن ملی جمهوری تاجیکستان شخصاً از نام خود و از نام مردم فرانسه صمیمانه‌ترین تبریکات و تمنیات نیک را برای سعادت و نیکوئهلی مردم تاجیک به شما اظهار می‌نمایم. تاجیکستان که چند پیش به همسایگان خود صلح پایدار بست به جهانیان به خاطر همکاری بین دولت‌ها و مردمان و احترام صاحب اختیاری هر یک کشور پیام صلح ارسال نمود. کوشش‌های مشترک ما برای حفظ محیط زیست خصوصاً پریخ‌ها و قطب‌ها نیز اهمیتی مهم دارد. برای اشتراکتان در کنفرانس سازمان ملل متحد اوید به اقیانوس و اینچنین برای مکالمه‌های سازنده‌مان در این زمینه منتداری ابراز می‌نمایم. در دوره 10 ساله عمل اوید به علم‌های کریاسفера که ما یکجا در شهر نیتسا افتتاح نمودیم اشتراک فوند فرانسوی یادگاری پریخ‌ها در میسیه بین المللی علمی در تاجیکستان در هفته‌های نزدیک دلیل واضح گسترش همکاری سودمند ما در این سمت میباشد. میخواهم که ما من بعد نیز مکالمه سیاسی و امنیتی را بین دو کشور دوستمان در شرایط مرکب نیزای اوکراین و وضع حساس افغانستان تقویت بخشیم. شریکی ما در ساحه‌های فرهنگی و دانشگاهی نیز زمینه مهمی مناسبت‌های دو جانبه به حساب رفته. تطبیق لایحه آلیانس فرانسیز در شهر دوشنبه باید به تحکیم آن مساعدت نماید. علاوه بر این از میل شرکت‌های فرانسوی به تحکیم موقع خود در تاجیکستان همچون شریک با اعتماد و درازمدت در ساحه‌های انرژتیک، انفراستراکچور، کشاورزی و سیاحت اظهار خوشحالی می‌نمایم. لطفاً جناب پرزیدنت احترام عالی مرا بپذیرید. پرزیدنت جمهوری فرانسه امانوئل ماکرون. جناب عالی، از نام شورای فدرالی شویتساریا و مردم شویتساریا می‌خواهم به شما و شهروندان کشورتان به مناسبت روز استقلال جمهوری تاجیکستان تبریکات ابراز نمایم. لطفاً اجازت فرمایید تمنیات بهترین را نیز برای آینده با سعادت و موفقانه کشورتان و شهروندان آن بیان کنم. من خوشحالم که دو کشور ما مناسبت‌های بسیار جنبه خوب دارند و باور دارم که در سال‌های آینده ما می‌توانیم آنها را باز هم گسترش دهیم. ما انتظار همکاری زیچ با تاجیکستان در دوره ریاست شویتساریا در سازمان امنیت و همکاری در اروپا در سال 2026 هستیم. همچنین اجازت فرمایید به شما برای تبریکات صمیمیتان به مناسبت روز ملی شویتساریا منتداری بیان نمایم. لطفاً جناب عالی غایت احترام عمیق مرا بپذیرید. کارین کلر زوتر، پرزیدنت کنفدراسیون شویتساریا. جناب عالی، همتای عزیز، از نام مردم گرجستان و شخصا از نام خودم شما و مردم محترم جمهوری تاجیکستان را به مناسبت روز استقلالیت که 9 سپتامبر تجلیل می‌گردد صمیمانه تبریک می‌گویم. این سنه فرخنده در تاریخ کشور شما رمز عمیق آزادی، افتخار ملی و دولتداری استوار میباشد. در همین روز سال 1991 جمهوری تاجیکستان استقلالیت خود را اعلان نموده راه رشد صاحب اختیار را پیش گرفت. این رویداد سرنوشت ساز راه آزادی خواهی و اراده قوی مردم تاجیک را در ساختن دولت قوی و مستقل، دولتی که میراث بین فرهنگی و عنعنه‌های قدیمی خود را پاس می‌دارد انعکاس می‌کند. گرجستان مناسبت‌های دوستانه با جمهوری تاجیکستان را که بر پایه احترام متقابل، عنعنه‌های مشترک تاریخی و منفعت‌های ملی اساس یافتند بلند ارزیابی می‌کند. اطمینان دارم که روابط با همکاری بین کشورهای ما من بعد نیز تحکیم و گسترش می‌یابند و به نیکوئهلی مردمان ما و عملی گردیدن تلاش‌های مشترکمان مساعدت می‌نماید. جناب عالی، به شما صحت کامل و در فعالیت پرمسئولیتتان موفقیت‌های من بعد آرزو می‌نمایم.
ба мардуми дӯстии Тоҷикистон сулҳи пойдор, пешрафт ва шукуфоӣ беш аз пешро таманно дорам. Президенти Гурҷистон Михаил Кавилашвили: ҷаноби олӣ, аз номи ҳукумат, мардуми Ҳиндустон ва аз номи худам саломи гармуҷӯшон ва табрикотро ба шумо, ҷаноби олӣ, ва мардуми дӯсти ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати 34-солагии рӯзи истиқлоли давлатӣ мерасонам. Давлатҳои мо риштаҳои пойдории дӯстӣ доранд, ки бар пояи робитаҳои ғании фарҳангӣ ва таърихӣ асос ёфтанд. бо нигоҳи ба оянда ман итминони комил дорам, ки ҳамкории мо дар сатҳи дуҷониба, минтақавӣ ва ҳамчунин дар чаҳорчӯби созмонҳои бисёрҷониба рушд ёфта ба таҳкими сулҳу амонӣ ва пешрафти умумӣ мусоидат хоҳад кард. дар ин рӯзи фараҳбахш ман беҳтарин орзуҳои самимии саломатии бардавом ва саодатмандии худро ба ҷаноби олӣ изҳор намуда, инчунин ба тамоми мардуми Тоҷикистон пешрафти доимӣ, шукуфоӣ ва сулҳу осоишро таманно дорам. лутфан, ҷаноби олӣ, эҳтироми амиқи маро бипазиред. Президенти ҷумҳурии Ҳиндустон Драупади Мурму. Муҳтарам ҷаноби президент, бо камоли мамнуният ба муносибати ҷашни миллӣ рӯзи истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз номи шаҳрвандони ҷумҳурии Сербия ва шахсан аз номи худ ба шумо табрикоти самимӣ ва орзуҳои беҳтаринро барои шукуфоии минбаъдаи кишваратон ва некӯаҳолии мардуми он ирсол медорам. итминон дорам, ки бар асоси равобити анъанавии дӯстона мо мусоидатро ба таҳкими минбаъда ва рушди ҳамкории ҳамаҷониба байни ҷумҳурии Сербия ва ҷумҳурии Тоҷикистон идома хоҳем дод. бо истифода аз фурсати муносиб, миннатдории амиқи худро ба ҷумҳурии Тоҷикистон барои дастгирии усулии он дар ҳифзи тамомияти арзӣ ва соҳибихтиёрии ҷумҳурии Сербия баён менамоям. ин амал далели равшанди поймандии кишвари шумо ба усулҳои асосии ҳуқуқии байналмилалӣ ва оинномаи Созмони Милалии Муттаҳид мебошад. лутфан, ҷаноби президент, эҳтироми хосаи маро нисбат ба шумо бипазиред. Президенти ҷумҳурии Сербия Александр Вучич. ҷаноби олӣ, ба муносибати ҷашни миллии кишваратон рӯзи истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ҳамасола 9 сентябр ҷашн гирифта мешавад, лутфан табрикоти самимӣ ва таманниёти неки маро барои сулҳу пешрафт ва некӯаҳволии шумо ва мардуми ҷумҳурии Тоҷикистон бипазиред. ҷумҳурии Булғор муносибатҳои созандаи худро бо ҷумҳурии Тоҷикистон ва саҳми шуморо дар таъмини амният, субот, ҳамсоягии нек ва рушди устувор дар минтақаи Осиёи марказӣ баланд арзёбӣ менамояд. дар доираи стратегияи Иттиҳоди Аврупо барои Осиёи марказӣ аз соли 2019 ва болоравии сатҳи муносибатҳои Иттиҳоди Аврупо бо кишварҳои Осиёи марказӣ ба сатҳи шарикии стратегӣ, Булғор минбаъд низ аз густариши робитаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бо Иттиҳоди Аврупо пуштибонӣ хоҳад кард. ин раванд ҳамчун ангезаи муҳими истифодаи пурсамари иқтидори мавҷуда барои ҳамкории мутақобила байни кишварҳои мо дар самтҳои ояндадор хидмат мекунад. бо ирсоли таманниёти беҳтарин барои некӯаҳволӣ ва фараҳмандии мардуми ҷумҳурии Тоҷикистон, шахсан ба шумо саломатии бардавом ва дар фаъолияти пурмасъулатон муваффақият орзу менамоям. лутфан, ҷаноби олӣ, эҳтироми волои маро бипазиред. Президенти ҷумҳурии Булғор Румен Радев. муҳтарам ҷаноби президент, ба муносибати рӯзи истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат фармоед аз номи шаҳрвандони ҷумҳурии Словения ва шахсан аз номи худам самимонатарин табрикот ва беҳтарин таманниёти пешрафти ҳамаҷониба, некӯаҳволӣ ва сулҳи пойдорро ба кишвари шумо ва тамоми сокинони он изҳор намоям. бо истифода аз фурсат мехоҳам таманниёти самимӣ ва омодагии худро ҷиҳати густариш ва таҳкими минбаъдаи ҳамкории дӯстона байни Словения ва Тоҷикистон ҳам дар сатҳи дуҷониба ва ҳам дар чорчӯби минбарҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ изҳор намоям. бовар дорам, ки робитаҳои мунтазам ва талошҳои муштараки мо ба таҳкими сулҳ, субот ва ҳамдигарфаҳмӣ ҳам байни кишварҳоямон ва ҳам дар сатҳи байналмилалӣ мусоидат хоҳанд кард. лутфан, муҳтарам ҷаноби президент, ғояти эҳтироми амиқи мамро бипазиред. Президенти ҷумҳурии Словения Наташа Пирц Мусар. ба ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, иҷозат фармоед ҳамчун президенти Ирландия ва аз номи мардуми Ирландия ба ҷаноби олӣ ва мардуми ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати рӯзи миллӣ табрикоти самимӣ ва гармтарин паёми шодбошии худро ирсол намоям. бигзор айёми расида барои мардуми ҷумҳурии Тоҷикистон сулҳу пешрафт ва саодат оварад. Майкл Хиггинс, президенти Ирландия.
ҷаноби олӣ, ба муносибати рӯзи истиқлоли ҷумҳурии тоҷикистон ба шумо ва мардуми тоҷикистон самимонатарин табрикот ва таманниёти сидқии сулҳу некуаҳволӣ ва пешрафи минбаъдаро мерасонам. ин рӯз барои баррасии роҳи тоҷикистон ба сӯи соҳибихтиёрӣ ва ҳуввияти миллӣ имконияти хуб аст. Молдова муносибатҳои кишварҳои моро ки бар эҳтироми мутақобил ва ҳамкорӣ асос ёфтанд қадр мекунад ва бовар дорам ки муколамаи мо боз ҳам тақвият ёфта ба манфиати шаҳрвандонамон ва суботи минтақа хизмат хоҳанд кард. Лутфан ҷаноби олӣ арзи эҳтироми фоиқаи маро қабул фармоед. Президенти ҷумҳурии Молдова Майя Санду. Muhtaram Prezident Janobi Emomali Rahmon, Prezidenti Cumhuriyet Tojikiston. Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh. Moyai sharaf va iftixori buzurg ast ki ba Janobi Oli samimitarin tabrikoti khud ro ba munosibati Ruzi istiqloli davlati Cumhuriyet Tojikiston ibroz namoyam. با استفاده از این فرصت مناسب به جناب عالی سلامتی بردوام و خوشبختی آرزو می نمایم و برای کشور شما پیشرفت و شکوفایی را تمنا دارم. پادشاهی بحرین حمد بن عیسی آل خلیفه. جناب اولی امامعلی رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان باعث خوشحالی ماست که تبریکات صمیمانه را با جناب اولی به مناسبت فرارسی عید استقلال دولتی برسانیم. با استفاده از فرصت ما با شما جناب اولی خوشبختی و تندرستی و به مردم دوست تاجیکستان ادامه پیشرفت و شکوفایی را تمنا داریم. سلطان سلطنت عمان هیثم ابن طاریق اولی سعید. جناب اولی از نام حکومت و مردم شریلانکا اجازت فرمایید صمیمی‌ترین تبریکات خود را به شما حکومت و مردم جمهوری تاجیکستان به مناسبت روز ملی کشورتان ابراز نمایم. در این لحظه های فرح بخش که تاجیکستان این رویداد مهم را جشن میگیرد، اظهار سپاس عمیق شریلانکا را برای دوستی استوار و همکاری های نزدیک طی سالهای زیاد خاصی مناسبت های دو کشور ماست بیان نمایم. اطمینان کامل دارم که شریکی ما در سالهای آینده بیش از پیش رشد خواهد کرد. در این زمینه می‌خواهم راهبری دورندشانه شما را جناب عالی در مسیر پیشرفت و شکوفایی تاجیکستان را راهنمایی می‌نماید بلند ارزیابی نمایم. آرزو می‌کنم که جمهوری تاجیکستان به قله‌های نوبتی موفقیت برسد و رشته‌های دوستی بین دو کشور ما باز هم قوی‌تر گردند. لطفاً جناب عالی احترام فایقه اینچنین بهترین تمنیات مرا برای سلامتی بردوام و سعادتمندی شما همچنین برای پیشرفت و شکوفایی مردم جمهوری تاجیکستان بپذیرید. انورا کومارا دیسانایاکا پرزیدنت جمهوری دموکراتی سوسیالیستی شریلانکا. با جناب عالی محترم امامعلی رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مناسبت تجلیل روز استقلال جمهوری تاجیکستان اجازت فرمایید از نام مردم و حکومت کوبا به شما و مردم تاجیکستان تبریکات صمیمی ارسال نمایم. بار دیگر اراده خود را برای تقویت رابطه‌های دوستی و همکاری میان دو کشور تایید می‌نمایم. لطفاً عرض احترام و صمیمیت بلندترین مرا قبول فرمایید. میگل دیاز کانل برمودز پرزیدنت جمهوری کوبا. جناب عالی محترم امامعلی رحمان با مناسبت روز استقلال جمهوری تاجیکستان به شما و در سیمای شما به حکومت و مردم کشورتان تبریک و تهنیت عرض نموده در فعالیتتان به منفعت رشد و شکوفایی کشورتان برای کامیابی ها آرزومندم. رئیس امور دولتی جمهوری مردمی دموکراتی کره کیم چن این. برقیه های تبریکی همچنین از نام کاپیتان رگنت های جمهوری سان مارینو دنیز برونستی و ایتالو ریگی و دبیر کل سازمان همکاری اقتصادی اسدخان وارد گردیدند. واردشوی پیام و برقیه های شادباشی به عنوان پیشوای ملت ادامه دارند. ادامه برنامه اخبار کمک‌های بشردوستانه نشانه همسایه‌داری نیک و رمزی غمخوری انسانیان. تاجیکستان در لحظه‌های دشوار حیات مردم افغانستان در پی زمین لرزه شدید با اظهار همدردی و دستگیری در پهلوی آنها قرار دارد. کمک‌های بشردوستانه که با دستور پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به این کشور انتقال یافت از جانب مسئولان خوش پذیرفته شد و آنها از این اقدام نیک اظهار منتداری نمودند. همکارمان اسماعیل صاحب نظریان و معروف عبدالله گزارش می‌دهند. کمک بشردوستانه حکومت جمهوری تاجیکستان به ضرردیدگان زمین لرزه شدید افغانستان که با دستور پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان راه اندازی شد وارد این کشور شده از جانب مسئولین ولایت قندوز و دیگر مقامات مربوطه افغانستان صمیمانه استقبال یافت. آنها با اظهار سپاس و منتداری به راهبریت عالی جمهوری تاجیکستان تاکید نمودند که چنین کمک نشانه روشن همدردی، برادری و همسایگی نیک می باشد. امیدوار هستیم که به زودی ما بتانیم
این کمک ها را با همکاری شما دولت تاجیکستان به ما آسیب دیدگان به شکل درست و شفافش برسانیم تا ای که آسیب دیدگان از این کمک ها مستفید شوند و از سایر کشورهای دنیا که با خلق افغانستان خصوصا با آسیب دیدگان ولایت کنر مثل دولت تاجیکستان همکاری کردن، از اونا هم سپاسگزاری کردن. کمک‌های بشردوستانه از قبیل مواد خوراکی، مواد ساختمانی، همه نمود تجهیزاتی که برای روزگار ضرورند برده تا مکان ضرردیدگان میرسونیم. ساکنان ولایت کنر که بر اثر زمین لرزه شدید تلفات زیادی جانی و خسارات اقتصادی دیده روزهای دشوار را پس سر میکنند، با این عمل بشردوستانه دستگیری سری وقتی و پشتیبانی همسایگی نیک را احساس میکنند. مسئولین مقامات افغانستان با عرض سپاس ابراز داشتند که چنین غمخواری و توجه دائمی حکومت جمهوری تاجیکستان بخصوص پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نه تنها شرایط روزگار آسیب دیدگان را بهتر می‌سازد، بلکه در کاهش اندوه و رنج آنها تحکیم احساس انسان دوستی و همبستگی برادرانه سهمی ارزنده می‌گذارد. اظهار داشتند که رسانیدن کمک‌های بشردوستانه حکومت جمهوری تاجیکستان برای مردم آسیب دیده امید و باوری میبخشد و نمونه روشن سیاست نیک و همسایگی ابدی میان دو کشور میباشد. از کمک‌های بشردوستانه جمهوری تاجیکستان که از طرف رهبری جمهوری تاجیکستان به مردم زلزله زدگان ولایت کنر شدن اظهار سپاس میکنیم، اظهار تشکری میکنیم از مردم شریف تاجیکستان و همچنین از رئیس جمهور و تمام اراکین دولتیشان اظهار سپاس که در جای غم و اندوه با مردم ما همکار شدن، همدست شدن و اظهار تشکری میکنیم. جهان سپاس. آرزوی ما همی است که در هر جایی، در هر مملکتی که کدام آفت و کدام ضرری میرسند باید دست به دست شویم، همکاری بکنین، چی در افغانستان باشد، چی در تاجیکستان باشد، در هر کنج کناری که باشد جوامع بشری با هم دیگر دست بدهند، کمک بکنند تا با که مردمایی که آسیب دیدن به اونا کمک‌های بشری ارائه شوند. این اقدام بشردوستانه که با هدایت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان عملی گردید بار دیگر ثابت می‌سازد که تاجیکستان در هر شرایط در پهلوی مردم برادر افغان قرار داشته برای دستگیری و کم کردن رنج و اندوه آنها سهم می‌گذارد. مردم شرفمند تاجیکستان جشن 34مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان این سنه تقدیرسازی ملت را با خوشنودی تجلیل نمودند که این مایه سعادت و خوشبختی مردم تاجیکستان و رمز بزرگداشت، احترام و مهر و محبت مردم برای پاینده داشتن آن می باشد. با استقبال این جشن سرنوشت ساز در شهر و ناحیه‌های مملکت چورابینی‌های باشکوه ایدانه برگزار گردید. همکاران ما گزارش می‌دهند. با افتخار جشن بزرگ ملی 34 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در مجمع تاریخی و فرهنگی قلعه خوجند با اشتراک فعالان، سابقه‌داران مهنت و نمایندگان کسب و کار گوناگون ولایت سوخت جمع آمد تنتنوی برگزار شد. جمع آمد تنتنوی با وارد گردیدن پرچم دولتی به صحنه که رمز سربلندی خلق است و صدا دادن سرود ملی جمهوری تاجیکستان آغاز گردید. در چهاربینی به مناسبت 34مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تبریکات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و ساکنان ولایت سوخت و شرکتداران چهاربینی را معاون اول سروزیر جمهوری تاجیکستان رسانید. تاکید گردید که استقلالیت دولتی بزرگترین و مقدسترین نعمت، نشانه عالی هویت ملی، افتخار و ناموس وطنداری، رمز هستی ملت باستانی و صاحب اختیار و صاحب دولتی تاجیک و اساس خوشبختی و سربلندی ساکنان تاجیکستان می باشد. با شرافت استقلال دولتی، گزارش به نظام اقتصادی بازرگانی، جاری نمودن گوناگون شکلی مالکیت، پول ملی، تکمیل نظام اداره دولتی، تجدید ساختار اقتصاد وابسته به استفاده ثمرناک ذخیره و امکانات‌های استحصالی و خدمت‌رسانی، مکمل گردانیدن نظام مالیه و بانکداری، رشد صاحبکاری، بهتر نمودن فضای سرمایه‌گذاری، راه‌ها آباد، نیروگاه‌های برقی بنیاد، کارخانه‌های نو صنعتی تأسیس یافتند و ترقیات ساحه‌های اجتماعی تأمین کرده شد.
дар ҷамъомад роҳбарияти вилояти суғд бо ёдоварӣ аз дастоварду комёбиҳо ободии шаҳру деҳот таъкид дошт ки аҳли ҷомеаи вилоят баҳри боз ҳам ноил шудан бар рушду пешрафт таҳти сиёсати ояндабинонии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷаҳду талош менамоянд. сокинони сарбаланду заҳматқарини вилояти суғд имрӯз аз он шукргузоранд ки тамоми азму талош ташаббусҳои созандаву бунёдкорона ва нақшаву ҳадафҳои стратегияи ҳукумат ки дар замони соҳибистиқлолӣ таҳти роҳбарии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ гардидаанд ба хотири муҳайё сохтани шароити зиндагии шоиста барои ҳар як шаҳрванди кишвар, таъмин намудани истиқлоли энергетикии он, ҳифзи амнияти озуқавории мамлакат, раҳоӣ аз бунбасти коммуникатсионӣ ва ба кишвари пешрафтаву саноатӣ табдил додани ватани маҳбубамон равона шуданд. дар маҷмаи таърихию фарҳангии қалъаи Хуҷанд ҷамъомади тантанавӣ ба ифтихори 34-солагии истиқлолияти давлатӣ бо баргузории барномаи рангину пурмуҳтавои консертии аҳли ҳунару санъати вилояти суғд ки таҷассумгари дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии мамлакат буд хушу хотирмон идома ёфт. ҳамагон аҳли ҷомеаи вилояти суғд бо шукргузорӣ аз ин неъмати олӣ истиқлолияти давлатӣ файзи сулҳу суботи мамлакат озодию осоиштагӣ шодию хушҳолӣ намуданд. тантанаҳои ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳи мамлакат низ сурат гирифта дар чорабинии васеъ дар қисми ҳарбии 35-нолеки вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд намояндаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд зимни шодбошии ҳайати шахсӣ афсарону сарбозон таъкид доштанд ки таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, оромию осудагии шаҳрвандон, таҳкими пояҳои истиқлолияти давлатӣ аз шуҷоату кордонӣ, малакию маҳорати касбӣ, заҳмати хизматчиёни ҳарбӣ вобастагии калон дорад. хизматчиёни ҳарбӣ бо гузашти низомӣ, нишон додани маҳорату малакии касбӣ, омодагии худро баҳри ҳифзи дастовардҳои миллӣ, ҳимояи ватан, соҳибихтиёрии давлат, таъмин намудани сулҳу субот, амнияти давлат ва ҷомеа иброз дошта, таъкид доштанд ки садоқат ба халқу ватан вазифаи муқаддасу пуршараф аст. истиқлоли давлатӣ рамзи воқеии ифтихор аз ватандорӣ ва илҳомбахши азму талошҳои созанда маҳсуб ёфта, ҳамасола бо мақсади таҷлили арзанда аз ин рӯзи таърихӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон иншооти ҷашнӣ мавриди баҳравардорӣ қарор дода шуда, сокинон бо азму иродаи қавӣ рӯзи истиқлоли давлатиро бо шукӯҳу шаҳомати хоса истиқбол менамоянд. дар доираи истиқболи арзанда 34-мин солгарди истиқлоли давлатӣ бо иштироки муовини сарвазири мамлакат Сулаймон Зиёзода ва раиси вилояти Хатлон дар шаҳри Бохтар маркази байналмилалии рушд ва инноватсияи Хатлон мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. марказ дар доираи эълони солҳои 2025-2030 солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия ва қабул гардидани қаъдномаи таърихии Тоҷикистон оид ба зеҳни сунъӣ дар маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид ба таври замонавӣ сохта шуда, ҳуҷраҳои хизматрасонии он бо таҷҳизотҳои муосири сохти ширкатҳои бонуфузи ҷаҳонӣ таъмин мебошад. зимни ифтитоҳ иброз гардид ки марказ имкониятҳои ташкили форумҳо ва конферансҳо, баргузории чорабиниҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ оид ба иқтисод, сиёсат, фарҳанг ва илм, маркази омӯзиш ва бозомӯзии ҷиҳати тайёр кардани мутахассисон ва такмили иқтисод дар ҳама соҳаҳо, инноватсия ва зеҳни сунъӣ, ташкили лабораторияҳо, рақамикунонӣ ва технологияҳои муосир, ҳамкориҳои байналмилалӣ, ҷалби сармоягузорон, ширкатҳои хориҷӣ ва муассисаҳои таълимии тадқиқотӣ, муаррифии имкониятҳои Хатлон, нишон додани иқтидори кишоварзӣ, саноатӣ ва сайёҳии вилоятро дорад. ҳамзамон бо иштироки муовини сарвазир ва масъулини вилояти Хатлон дар варзишгоҳи донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав ба муносибати 34-солагии истиқлоли давлатӣ ҳамоиши мутантани фарҳангӣ доир гардид. муовини сарвазири мамлакат ба иштирокдорони ҳамоиш ва кулли сокинони вилояти Хатлон паёми табрикии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро расонида, ба онҳо хонаи обод, саодати рӯзгор, сулҳу оромӣ ки асоси хушбахтии халқамон ва ободию сарсабзии ватани маҳбубамон мебошад, орзу намуданд. иброз гардид ки истиқлоли давлатиро дар роҳи худшиносии миллию таърихӣ, эҳёи оину суннатҳо ва рушди илму адаб метавон марҳилаи дурахшону пурифтихори фарҳангу тамаддуни миллӣ даврони рушди нерӯи зеҳнӣ ва эҷодкорӣ арзёбӣ намуд. дар идома барномаи бошукӯҳи фарҳангию ҳунарӣ манзури тамошобинон гардонида шуд.
با شکوه شهامت خاصه و روحیه بلند وطندوستی جشن 34مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر ایسار تجلیل گردید. ضمن برگزاری چهاربینی ابراز گردید که استقلال نه تنها نعمت بزرگ تاریخی بلکه جوهر اساسی رشد دولتداری و ثبات اجتماعی و اقتصادی در تاجیکستان میباشد. اشتراکچیان چهاربینی جشن استقلال دولتی را همچون رمز وحدت، خودشناسی ملی و آینده درخشان تاجیکستان عنوان نمودند. در ادامه یک قطار فعالان و کارمندان ساحه‌های گوناگون برای سهم ارزنده خود در پیشرفت جامعه با افتخارنامه‌های مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر ایسار قدرشناسی گردیدند. همزمان در مرکز شهر با اشتراک معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دلربا منصوری یارمارکای محصولات کشاورزی و دستاوردهای صنعتی تشکیل کرده شد که در آن شرکت‌های وطنی و صاحبکاران محلی فعالانه اشتراک نمودند. یارمارکای مذکور نه تنها برای تامین اهالی با محصولات با صفت و ارزان مساعدت نمود بلکه بازگوی رشد ساحه‌های استحصالی در منطقه ارزیابی می‌گردد. قسمت فرهنگی چهاربینی ایدانه نیز با شکوه و شهامت خاصه برگزار گردید. معاون سروزیر مملکت دلربا منصوری ابراز نمودند که ثمره نیک استقلال است که امروز تاجیکستان در دنیا چون دولت صلح‌خواه و صلح‌پرور شناخته شده است. تجربه صلح تاجیکستان منبع آموزش صلح‌خواهان جهان گشت که باعث افتخار هر یک تاجیک و تاجیکستانی است. ما باید از این ملت برامند ببالیم و برای باز هم مشهورتر گردیدن آن کوشش و غیرت نماییم. سپس در صحن مرکزی شهر با اشتراک صنعتکاران معروف کشور و گروه‌های هنری محلی برنامه رنگارنگی کنسرتی پیشنهاد گردید. خصوصا در چهاربینی ایدانه مهمانان از جمهوری ازبکستان اشتراک نمودند که جنبه دوستی و همکاری‌های دو ملت را تجسم می‌نماید. با مقصد تجلیل 34 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در سرپرکراتورای حربی جمع‌آمد تنتنوی برگزار گردید که در آن راهبریت و هیئت کارمندان این نهاد اشتراک نمودند. تأکید گردید که استقلالیت رکن اساسی دولتداری ملی و پایه تحکیم امنیت کشور می باشد. در طول 34 سال صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان و دستاوردهای نظررس در ساحه نظامی نایل گشته با زحمت‌های فرزندان صادق وطن ساختار قواهای مسلح استوار و متشکل گشته است. اینچنین حاضرین با نقش مهمی حربی در تامین ثبات داخلی و حفظ مرز و بوم کشور اعتراف نموده سطح مسئولیت شناسی کارمندان مقامات حفظ حقوق و ارتش را بلند ارزیابی کردند. همایش مذکور روحیه بلند وطندوستی و افتخار ملی را در میان اشتراکچیان تقویت بخشید و احساس مسئولیت را نسبت به حفظ استقلالیت و ارزش‌های آن بیشتر نمود. لازم به یادآوری است که استقلالیت دولتی برای هر یک شهروند تاجیکستان سرچشمه افتخار و دستاورد بزرگ بوده. وظیفه هر یک کارمندان مقامات دولتی و قدرتی و همه شهروندان حفظ پایداری این دستاورد تاریخی و همکاری جدی برای تامین امنیت و آرامی کشور می باشد. در فرجام همایش مذکور کارمندان فعال ساحه مقامات پروکراتورای حربی با رتبه‌های نوبتی حربی قدردانی شدند که این اقدام برای بالا بردن روحیه خدمتچیان و تشویق نمودن آنها به اجرای وظیفه خود در تحکیم امنیت ملی اهمیت کلان دارد. با مناسبت جشن 34مین سالگرد استقلال دولتی در قسم حربی 3502 ریاست قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان چهاربینی تنتنوی برگزار گردید. در این چهاربینی جشنی مسئولین وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، ریاست قشون‌های داخلی و افسران و سربازان شجاع میهن اشتراک نمودند. در آغاز چهاربینی ابراز گردید که صاحب استقلالی با عنوان نعمت مقدس و گرانارزش برای مردم تاجیکستان شرایط خوب زندگی و مرحله صفتا نوی روش را مهیا کرد. در ظرف سالهای صاحب استقلالی خلق تاجیک در زمینه سیاست با برار آینده بینانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان با دستاوردهای بی‌نظیر نایل گردید. همچنین انفراساختار قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان که قشون‌های داخلی جزء از آن میباشد مرحله به مرحله مکمل گردانیده شد که از ثمر صاحب استقلالی جمهوری میباشد. قید گردید که در تمام قسم‌های نظامی حدود کشور موثرترین شرایط برای خدمت و بود و باش سربازان و افسران مهیا شده است. با دستگیری به واسطه پیشوای ملت محترم امومالی رحمان افسران تاجیک برای تکمیل دانش و مهارت کسبی خود با نفوذترین مؤسسه‌های عالی حربی کشورهای گوناگون جهان را ختم نموده امروز در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان برای حمایت مرز و بوم، تامین امنیت و آرامی و ترتیب و نظام فعالیت با ثمر دارند. در جریان چهاربینی سربازان این قسم حربی مشق‌های تاکتیکی و سفرهایی اجرا نموده با احساس گرمی وطندوستی با افتخار 34مین سالگرد
солгарди ҷашни истиқлоли давлатӣ дар гузашти низомӣ иштирок карданд. Бо мақсади дастгирӣ ва ҳавасмандсозии сарбозону афсарони матниродаи меҳан, як гурӯҳи онҳо бо медалҳои ҷашнӣ ва сипосномаи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон қадрдонӣ шуданд. Барномаи рангини фарҳангӣ, ки аз ҷониби аҳли ҳунар таҳия гардида буд, бо таронаҳои ватандӯстона ба тантанаҳои ҷашнӣ шукӯҳи хос бахшид. 34-мин солгарди истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар Донишкадаи олии сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо шаҳомати хоса ва оростани савганди ҳарбии донишомӯзони бахши якуми ин даргоҳ истиқбол намуданд. Чорабинӣ бо даровардани байрақи ҷангӣ оғоз гардида, дар он роҳбарияти қушунҳои сарҳадӣ, афсарону донишомӯзон ва волидайни онҳо иштирок намуданд. Зимни баргузорӣ масъулин оид ба дастовардҳои истиқлоли давлатӣ ва нақши он дар таҳкими соҳаҳои давлатдорӣ ибрози андеша карда, тазаккур доданд, ки бо шарофати истиқлоли давлатӣ имрӯзҳо дар ҳама бахшҳо пешравиҳои назаррас ба амал омада, кишвари мо ҳамчун давлати пешоҳангу ташаббускор дар арсаи ҷаҳонӣ мақоми хоса пайдо намудааст, ки ин омил боиси ифтихор мебошад. Сол то сол беҳтар гардидани инфраструктур дар Донишкадаи олии сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бешак дохил шудани ҷавонон ба ин даргоҳ худ шаҳодати гуфтаҳои болост. Бояд қайд намоем, ки маҳз бо дастгириҳои президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳ, генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тамоми гӯшаву канори Тоҷикистон баҳри хизматчиёни ҳарбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми шароитҳои хизматӣ фароҳам шудааст. Ҳамасола баланд гардидани маоши вазифавии кормандони ҳифзи ҳуқуқ бо хонаҳои истиқоматӣ таъмин шудани онҳо аз ҷумлаи имконотҳои фароҳамовардаи давлату ҳукумати кишвар аст, ки аз шаҳди он ин қишри ҷомеа бархурдоранд, гуфта шуд дар ҳамоиш. Инчунин дар чорабинӣ волидони донишомӯзони Донишкадаи олии сарҳадӣ баромад намуда, изҳори миннатдориро ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати фароҳам овардани шароити хуби таҳсил ва дастгирии ҷавонон баён доштанд. Дар фарҷоми чорабинӣ ҳайати шахсии Донишкадаи олии сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон гузашти низомӣ доир намуданд. ساکنان کلوب شهر بوستانه این صحنه تاریخی 34مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با فرهمندی و شکرگزاری از فضای آزاد و آباد کشور در سطح بلند و خاطرمان استقبال نمودند و چند انشاءات جشنی مورد بهره برداری قرار داده شد. از جمله ترمینال مسافربری گلباغ که در برآمدگاه شهر در حدود جامعه دهات زیرکی واقع گردیده است به استفاده داده شد که در آن 15 نفر ساکنان به جای کار دائمی تامین گردیدند. در داخل ترمینال تالار انتظاری، تالار مادر و کودک، آشخانه و مهمانخانه می باشد که به خاطر شرایط خوب برای مسافران و مهمانان بنیاد کرده شده است. من بعد نقلیات هایی که از سمت ناحیه های مومن آباد و خاولنگ و جماعت های دهات دهنه و زیرکی به سمت شهر کلوب می آیند، همزمان نقلیات های جمعیتی که در داخل شهر فعالیت دارند از ترمینال مذکور استفاده می نمایند. در محله یکم می شهر مغازه مسائل ساختمانی و آرایشی خانه به استفاده داده شد که 10 نفر ساکنان صاحب جای کاری دائمی گردیدند و مشکلات ساکنان گرد و اطراف نیز در این سمت برطرف شد. اینچنین برای خدمت رسانی ساکنان و مهمانان طربخانه سبز که به طور معاصر ساخته شده است و امکانیت خوب خدمت رسانی دارد مورد بهره برداری قرار داده شد که 8 نفر ساکنان صاحب جای کاری دائمی گردیدند. در باغ فرهنگی فراغتی به نام سیدعلی ولیزاده دانشگاه دولتی کلوب به نام عبدالله رودکی باشد، میدانچه ورزشی پس از کارهای تعمیر و نوسازی مورد استفاده قرار داده شد و کارهای آبادانی و بنیادکاری به استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر و دهات کلوب در سطح بلند تشکیلی جریان دارند. قسمتی تنتنوی چورابینی در باغ مرکزی فرهنگ و فراغتی به نام میر سعید علی حمدانی برگزار گردید. نخست مهمانان از نمایش هنرهای مردمی و مهنتی جماعت‌های دهات، دستاوردهای اختراعکاران جوان از دانشگاه‌ها، کالج و مکتب‌ها، کتاب و دستورهای تازه نشر که به معرض تماشا گذاشته شده بودند از آنها دیدن کردند و این همه دستاوردها را از شرافت استقلالیت، صلح و ثبات و آرامی کشور عنوان کردند. در قسمت تنتنوی چهاربینی ضمن برآمدها قید گردید که استقلالیت در تاریخ دولتداری و سرنوشت ملت تاجیک گردش کلی و آغاز مرحله صفتا نو رشد را به وجود آورده در نزد ما اجرای وظیفه بسیار پرمسئولیت تاریخی یعنی بنیاد دولت متمدن جوابگو به
منفعت‌های خلق و مملکت و ایجاد ارکان دولتداری معاصر را پیش گذاشت. مردمی با اور و ننگ شهر کلوب یکجا با دیگر فرزندان آزادیخواه کشور که در مرحله‌های دشوارترین برای حمایت ارزش‌ها و مستحکم کردن پایه‌های استقلالیت دولتی فداکاری و از خودگذری ها نشان دادند، امروزها با شکرگزاری از فضای آرام و آسوده کشور به کارهای سازندگی رو آوردند. در ادامه چاره‌بینی به یک قطار فعالان شهر کلوب مکافات‌های دولتی، سپاسنامه‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر کلوب در فضای تنتنوی تقدیم کرده شد. در آخر برنامه فرهنگی با اشتراک هنرمندان شناخته جمهوری و اهل فرهنگ شهر کلوب منظور تماشابینان سرشمار گردانیده شد. امروز سیمای ناحیه بلجوان فضای ادانه دارد. همه کوچه و خیابان، باغ و گلگشت‌ها نزد اداره و مؤسسه‌ها با نصب شعار و آویزه‌های ادانه، شنانیدن گل و بوته‌های آرایشی، وسعت کارهای ساختمانی و انجام دیگر اقدام‌های سازنده از آمادگی‌های سطحی بلند ساکنان به استقبال جشن 34مین سالگرد استقلال دولتی میباشد. با چنین آمادگی‌های همه‌جانبه بهر تجلیل جشن مقدس ملی در مرکز ناحیه ساکنان به هم آمده چاره‌بینی با شکوه ادانه برگزار نمودند. در این تدبیر جشنی ساکنان محلی و کارمندان ساختارهای گوناگون را نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلون، ناحیه بلجوان و دیگر مهمانان رسمی همراهی نمودند. اشتراکیان در نمایشگاه ادانه با دستاوردهای بخش‌های مختلف خواجگی خلق ناحیه شناس شدند. نمونه محصول هنرهای مردمی، فرهنگ و صناعت، محصولات کشاورزی و دیگر دستاوردهای به نمایش گذاشته شده از رشد ساحه‌ها و تدریجاً بالاروی سطح اقتصادیات ناحیه بشارت می‌دهد. دستاورد خوانندگان و آموزگاران و ورزشگران نشان از پیشرفت ساحه علم و معارف و ورزش بوده. در زمینه توجه همیشگی حکومت مملکت، کامیابی‌های ساکنان ناحیه در این سمت رو به افزایش دارد. محصولات پالزی، میوه و سبزیجات تر و تازه، خشک میوه‌ها و نمونه گیاهای گوناگون شفابخش که گوشه از نمایشگاه ادانه را تشکیل میداد، گواه مهنت‌دوستی ساکنان و طبیعت خوشباد و هوای ناحیه بلجوان است. ساکنان چنین موفقیت‌های ارزشمند را ثمره استقلال دولتی می‌دانند که در زمینه توجه و دستگیری و غمخواری‌های دائمی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به دست آمدند. ناحیه بلجوان همچون منطقه بلندکوی کشور زاده و همقدم استقلال دولتی است. ساکنان با شکرگزاری از فضای آرام و آسوده وطن، سالگرد جشن استقلالیت دولتی و تأسیسیابی ناحیه بلجوان را با اجرای تدبیرهای آبادانی و سازندگی‌ها و با برگزاری چاره‌بینی با شکوه جشنی در سطح بلند ادانه تجلیل نمودند. دستاوردهای به نمایش گذاشته شده رشد اقتصادیات و بالاروی سطح نیکوحوالی مردم را بازگویی می‌کند. هر یک اشتراکچی همدیگر را به مناسبت این سنه فرخنده و عید مقدس ملی شادباش و تهنیت نموده پس از تماشای نمایش ادانه به میدان ورزشگاه مرکزی ناحیه که مکان اساسی برگزاری بزمگاه مقرر شده است وارد شده در ادامه تنتنه‌های جشنی فعالانه شرکت کردند. در قسمت تنتنوی چاره‌بینی برآمد کنندگان دایر به ارزشمندترین دستاورد ملت تاجیک استقلال دولتی که با تشبث سازنده و سیاست صلح‌خواهانه راهبر دولت محترم امامعلی رحمان و دستگیری‌های مردم شرفمند کشور میسر شده است اندیشه‌رانی نمودند. تاکید گردید که استقلالیت چون نعمت بزرگ و مقدس برای مردم تاجیک پیش از همه مستقلیت و فضای آرام و آسوده را فراهم ساخت. همزمان ابراز گردید که ناحیه بلجوان دوام سال‌های صاحب استقلالی به پیشروی‌های روزافزون نائل شده است. در ادامه برنامه پرشکوه تئاتری کنونیده شده بخش فرهنگ ناحیه به اشتراکداران فضای فراغت و خوشحالی را فراهم ساخت. با مناسبت 34مین سالگرد استقلال دولتی در نظم مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی رقم 56 و 63 ناحیه فرخار بنا و صنفخانه‌های ایلاوگی به استفاده داده شد. در رسم افتتاح نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلون و ناحیه فرخار اشتراک کردند. از فراهم گردیدن چنین شرایط آموزگاران و خوانندگان به دولت و حکومت مملکت اظهار سپاس و قناعتمندی نموده آموزگاران خود را بهره برراه ماندن فعالیت صادقانه و صافدلانه در سمت به کمال رسانیدن این قشر جامعه عهدهدار شمردند. در ادامه همزمان سه مرکز سلامتی دهاتی و بنگاه طبی مورد استفاده قرار داده شد. بناهای نوبنیاد در دایره نقشه چاره‌بینی‌ها به استقبال جشن سیاسی ملی 35 سالگی استقلال دولتی از طرف بنیاد ملی اجتماعی مبلغ‌گذاری تاجیکستان بنیاد و از نوسازی شده به خاطر خدمت‌رسانی با صفت طبی به اهالی دهه‌های ساحل آباد، بهار و موضع کاکل نگرانیده شده است. انشاءات‌های ساحه تندرستی با خرج عمومی زیاده از 3 میلیون سومانی بنیاد و از نوسازی شده مجهز با تجهیزات زمانی
сохтмони муосир ва дигар иншооти ёрирасон мебошанд. биноҳои мазкур бо тарҳи наву замонавӣ сохта шуда дар онҳо беш аз 15 ҷойи кори доимӣ фароҳам гардид ки ин тадбир ҳамзамон ба ҳифзи сиҳатии сокинон ва зебову дилрабо гардидани як гӯшаи диёри мамлакат замина гузошт. дар ҳамин рӯз намояндаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ дар расми ифтитоҳи роҳу пули мошингузари деҳаи соҳилободи ноҳияи Фархор иштирок намуданд. ин роҳи маҳаллӣ бо дастгириҳои давлату ҳукумати мамлакат ва ҷалби аҳолӣ таъмиру навсозӣ шуда дарозии он беш аз 3 километр ва паҳноияш 6 метрро дар бар мегирад. иқдому tashabbusҳои сокинони заҳматқарин дар корҳои ободонию созандагӣ ва рушди инфраструктури деҳот ба истиқболи ҷашни фархундаи миллат 35-солагии истиқлоли давлатӣ инчунин ҷонибдории сиёсати созандаи роҳбарияти олии кишвар шоистаи таҳсин хонда шуд. ташкили намоишгоҳи сатҳи баланди идона иборат аз гӯшаҳои ҳунарҳои мардумӣ маҳсули дасти косибону ҳунармандон ҳосили фаровони марди деҳқон таомҳои миллию хӯришҳои лазизи кадбонуҳои моҳир дастовардҳои илмию эҷодии омӯзгорону хонандагон ғолибони озмунҳои гуногун дар боғи марказии ноҳия шодию фараҳи кулли иштирокчиёнро бозгӯӣ менамуд. зимни ҷамъомади тантанавӣ ки ба муносибати 34-уми солгари истиқлоли давлатӣ баргузор гардид ишора рафт ки ноҳияи Фархор низ чун дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба шарофати истиқлоли давлатӣ сол аз сол ба дастовардҳои назарраси меҳнатӣ ноил гардид ки имрӯз дар ҷамъиятҳои шаҳраку деҳоти ноҳия биноҳои наву замонавӣ қомат афрохта симои ноҳия зебову дилкаш ва сатҳи некуаҳволи сокинон тадриҷан хубтар гардида истодааст. баҳри саҳмгузорӣ дар татбиқи сиёсати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қадаршиносии заҳмату талошҳои сокинони меҳанпарасту соҳибкорони ташаббускор ва саҳмгузорӣ дар амалҳои созандагию ободонӣ чанд нафар соҳибкорон кормандони касбу кори гуногун фаъолони ноҳия ба ифтихорномаҳо сарфароз гардиданд. дар руфиқ сурудҳои дилнишини ватандӯстонаи ҳунармандон пешниҳоди иштирокчиён карда шуд ки табъи ҳозиронро болида гардонид. با افتخار جشن 34 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در دایره وسعت کارهای بنیادکاری رشد ساحه صنعت در جماعت دهات گلستان شهر لیوکند کارخانه کارکرد پخته جمعیت دارای مسئولیت محدود امینجان صنعت پخته بنیاد گردیده است در این روز مورد استفاده قرار داده شد. سمت فعالیت جمعیت مذکور به قبول بندوبست و کارکرد اشیاء خام وطنی روانه گردیده در یک شبانه روز اقتدار کارکرد تا 25-30 تن پخته را دارا می باشد. قابل ذکر است که برابر به کار انداختن این کارخانه زیاده از 20 نفر ساکنان محلی با جای کار تامین گردیدند. در این روز با سهم صاحبکاران وطنی و شخصان آبادگری شهر در جماعت دهاتی مذکور برای استراحت و فراغت پیران روزگار دیده دهه چایخانه نو را مورد استفاده قرار دادند. همچنین در شفت این بنا بهره به ورزش فرا گرفتن جوانان یک تالار ورزشی افتتاح گردید که در آینده جهت جلب نورسان و جوانان بر اشتهای گوناگون ورزش از جمله گشتن طرز آزاد، دستخوابانی و دیگر نوعهای ورزش مساعدت خواهد کرد. یتیمان و عائله‌های نیازمند زیر توجه و غمخوری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان قرار داشته همه ساله در عرفه همه عید و ایام دستگیری می‌یابند. در زمینه چنین دستگیری‌های رهبریت عالی کشور برابر افتتاح آشخانه به نام چنار در شهر لیوکند 12 نفر یتیمان کل با مکافات‌های پولی قدرشناسی کرده شدند. نمایش هنرهای ملی و مردمی هنرمندان شهر لیوکند ادامه بخش تنتنه‌های جشن استقلال دولتی به حساب می‌رفت. در این نمایشگاه بهترین دسترنج هنرمندان و دستاوردهای زمان صاحب استقلالی جوانان و ورزش گرد آورده شده پیشکش اشتراکداران چهاربینی گردانیده شد. کشاورزان و خوجگیداران شهر که در تامین بازارهای کشور با انواع گوناگون کشاورزی حصه ارزنده دارند همچنین در این روز محصول مهنتشان را پیشکش ساکنان نمودند. قسمت تنتنوی چهاربینی ایدونا بخشیده به جشن 34 سالگی استقلال دولتی در ورزشگاه مرکزی شهر صورت گرفت. مهمانان جمع اشتراکداران را به مناسبت این صحنه فرخنده تهنیت نموده سهم آنها را در وسعت اقدام‌های سازندگی و رشد و پیشرفت میهن شایسته ارزیابی داشتند. گفته شد که دوام سالهای صاحب استقلالی مملکت لیوکند به شهرهای رشد کرده کشور تبدیل یافته ساکنان مهنت‌قرین و صاحب تجربه‌اش در همه سمت و ساحه‌ها نتیجه های بلند استحصالی را صاحب می باشند. قابل ذکر است که بخشیده به جشن 34مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان یک چند نفر فعالان کسب و کار گوناگون شهر لیوکند که با مهنت صافدلانه در عرصه های گوناگون خواجگی خلق حصه مناسب گذاشتند با افتخارنامه و دیگر مکافات های دولتی قدرشناسی گردیدند. برنامه مکمل فرهنگی که از ترنم وطن، استقلالیت، صلح و آرامی و دیگر ارزش های ملی و دولتداری عبارت بود و تنتنه‌های ایدانه شکوه دیگر ضم نمود. ساکنان ناحیه وقت جشن 34مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را با افتتاح یک قطار انشاءات مهم
و زمانوی تجلیل نمودند. با مقصد بلند برداشتن سطح خدمت‌رسانی طبی و فراهم آوردن شرایط ارزنده برای سلامتی اهالی در مرکز ناحیه بینای نو مؤسسه کمک اولیه طبی و سانیتری مورد استفاده قرار گرفت. انشاءات مذکور از 22 حجره معالجوی عبارت بوده با تجهیزات معاصر تامین گردیده امکانیت فراهم می‌آورد که طبیبان به ساکنان خدمت‌رسانی با صفت طبی رسانند. جواباً به این غمخوری و دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان ما طبیبان قول می‌دهیم که به خلق و ملت خود صادقانه خدمت نموده سالمی جامعه را اندکی هم باشد و سطح و صفت خدمت‌رسانی طبی را بلند می‌برداریم. همزمان وابسته به طلبات اهالی و با سهم صاحبکاران محلی در جماعت دهات زرنیسار مغازه فروش مواد غذایی بنیاد و مورد بهره برداری قرار داده شد. این مرکز امکان بهتر دسترسی به محصولات استعمالی روزگار را به ساکنان فراهم می‌آورد. در دهات رودکی نیز با تشبث صاحبکاران محلی نقطه تعمیر نقلیات به فعالیت آغاز نمود. انشاءات مذکور دارای 5 جای کاری دائمی بوده برای خدمت‌رسانی با صفت بر رانندگان و تعمیر واسطه نقلیات مساعدت خواهد کرد. افتتاح انشاءات نو در آستانه جشن استقلال دلیل واضح رشد اجتماعی و اقتصادی و بلند گردیدن سطح زندگی ساکنان ناحیه وخش می باشد. جشن 34مین سالگرد استقلال دولتی را ساکنان ناحیه وخش با روحیه بلند و شادی و فرح تجلیل نمودند. چاره‌بینی‌های تنتنوی جشنی با اشتراک فعالان ناحیه، کارمندان ساحه‌های مختلف، سابقه‌داران مهنت و نورسان و جوانان با شکوه خاصه برگزار گردید. ضمن سخنرانی‌ها ابراز گردید که استقلالیت نه تنها رمز آزادی و صاحب اختیاری است، بلکه زمینه رشد همه‌جانبه کشور از جمله ساحه معارف، تندرستی، کشاورزی و اینفراستراکتور می باشد. در ادامه چاره‌بینی برای فعالان جماعت‌ها، کارمندان ساختارهای گوناگون و صاحبکاران محلی از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی تقدیم گردید. در قسمت دیگری برنامه تنتنوی شعرخوانی، نمایش‌های فرهنگی، سرودهای ملی و وطندوستانه و برنامه فرهنگی و فراغتی و فرح و شادمانی ساکنان و مهمانان بازگوی شکوه استقلال دولتی بود. برگزاری سلسله چاره‌بینی‌ها بخشیده به جشن 34 سالگی استقلال دولتی در ناحیه 5 از افتتاح 2 بینای نو ایلوگی در نزد مؤسسه‌های تعلیمی رقم‌های 27 و 12 شروع گردید. انشاءات مذکور در جماعت دهات آزادگان بنیاد یافته دارای 4 صنفخانه تعلیمی بوده برای 100 نفر خواننده در یک بست پیش بینی گردیده است. در مراسم افتتاح این درگاه علم و معرفت مهمانان بنیاد چنین مکان علم آموزی را از تعلیم و تربیت نسل نورس ضروری و مفید معنی داد نمودند و همکنون طالب علمان می توانند در چنین صنفخانه‌های برهوا به تعلیم و تربیت فرا گرفته شوند. طور مسئولین ابراز نمودند این یگانه از انشاءات جشنی و یا دستاورد در ساحه علم و معارف نبوده، بلکه در گذشته ها نیز چنین مژده‌های نیک در عرفه استقلال دولتی به چشم می رسیدند. همچنین در این روز در نزد مؤسسه تعلیمی رقم 12 جماعت دهات مذکور بینای ایلوگی تعلیمی با نظرداشت 4 صنفخانه و برای 100 نفر خواننده در یک بست مورد استفاده قرار داده شد که این بهره خوانندگان تحفه ارزشمند خواهد بود. ساکنان ناحیه 5 با شکرگزاری از این دیار صاحب استقلال محصول دستان خود و دستاوردهایی که طول سالهای صاحب استقلالی کشور به دست آوردند به تماشا گذاشتند. کارشناسان تجلیل 34مین سالگرد استقلال دولتی را به عباره دیگر 34 سال مظفریت و موفقیت و سعادت ملت مینامند. در ادامه چاره‌بینی تنتنوی ذکر شد که صاحب استقلالی کشور به آن باعث گردیده است که تمام سمت و ساحه‌های خواجگی خلق رشد کند و به دستاورد و کامیابی‌های بی‌نظیر نائل گردد. استقلالیت دولتی ارزشمندترین دستاورد خلق و دولت تاجیکان در هزار ساله آخر محسوب یافته، همچون مقدسات بی‌بهای ملی و دولتی نقش کلیدی کسب نموده است. همین طریق چاره‌بینی تنتنوی تئاتری کننده شده ایدانه در میدان مرکزی ورزشی ناحیه 5 آغاز یافت. هنرمندان ناحیه با سرود و ترانه‌های دلنشین که افاده کننده مهر و محبت و صداقت به وطن بود، خاطر حاضرین را شاد گردانیدند.
дар доираи тантанаҳои истиқлоли давлатӣ дар варзишгоҳи марказии ноҳияи ҷалолиддини балхӣ чорабинии муҳташами идона доир гардид ки дар он намояндаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, кормандони касбу кори гуногун ва сокинони шарафманди ноҳия ширкат варзиданд. зимни суханрониҳо намояндаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мардуми сарбаланду заҳматқарини ноҳияи ҷалолиддини балхиро аз номи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон табрику таҳният гуфта зикр дошт ки истиқлоли давлатӣ аз заҳматҳои шабонарӯзии сарвари давлат ба даст омадааст. изҳор гардид ки дар пайравӣ аз сиёсати хиратмандонаи пешвои маҳбуби миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон сокинон бо рӯҳбаландиву ҳисси ифтихор аз фазои осоиштагиву созандаи кишвар кору зиндагӣ дошта саҳми арзанда гузоштан дар рушду пешрафти тоҷикистони азизро вазифаи муқаддаси худ мешуморанд. ҳамчунин роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ зимни суханронӣ иброз дошт ки даврони истиқлоли давлатӣ симои ноҳияи ҷалолиддини балхӣ ба куллӣ тағйир ёфта бо рушди соҳаҳои гуногун садҳо ҷойи кор барои сокинон фароҳам оварда шуд. дар доираи таҷлили ҷашни муқаддаси миллат 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ноҳия сохтмон ва бунёди 344 иншооти нави таъйиноташон гуногун ба нақша гирифта шуда то имрӯз бо ҷаҳду талошҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва саҳмгузории сокинону соҳибкорони бонангу номус ва сарбаланди ноҳия аллакай қисмати зиёди он сохта мавриди истифода қарор дода шудааст. тибқи иттилоъ бо таъсиси чунин иншооти истеҳсолӣ даҳҳо нафар сокинон бо ҷойи кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардиданд. дар вазъияти тантанавӣ як қатор кормандони касбу кори гуногун барои саҳми арзанда гузоштан дар таҳкими сулҳу субот, оромиву осудагӣ ва саҳмгузорӣ дар раванди корҳои ободониву созандагӣ ба муносибати таҷлил аз ҷашни фархундаи 35-солагии истиқлолияти давлатӣ бо ифтихорнома ва сипосномаҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия қадрдонӣ карда шуданд. бо ҳамин тартиб санъаткорони бахши фарҳанги ноҳия бо пешниҳоди суруду таронаҳо дар васфи истиқлолу озодӣ, ваҳдат ва осудагии сарзамини тинҷу ором баромад карда хотири ҳозиринро болида гардониданд. افتتاح یک بنگاه طبی زمانوی در عرفه 34 سالگی استقلال دولتی برای ساکنان جماعت شهرک خرمدیار ناحیه دوستی تحفه ارزشمند به حساب می رود. لایحه بنای مذکور با سهم صاحبکار امیدجان نعمتov طرحریزی گردیده با مبلغ 400,000 سومانی بنیاد گردیده است. بنگاه از 4 حجره کاری عبارت بوده با تمام شرایط معاصر طبی مهیا کرده شده است. طور ذکر شد انشاءات مذکور برای زیاده از 4,000 نفر اهالی دهه‌های ماهینه کودمان 2 و کودمان 3 خدمت با صفت طبی میرساند. در دوره استقبال از این صحنه مهم تاریخی با نظرداشت ضرورت به جای نشست خوانندگان در نزد مؤسسه تعلیمی رقم 15 با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی، کمیته پدر و مادران و صاحبکاران وطنی بنای ایلوگی افتتاح کرده شد که آن از 10 سینخانه تعلیمی عبارت بوده برای 500 نفر خواننده در 2 بست بنیاد گردیده است. طبق اطلاع مسئولین شعبه معارف ناحیه دوام سالهای صاحب استقلالی مملکت در سمت معارف دگرگونی‌های کلی به وقوع پیوسته. در این زمینه مؤسسه‌های نوی تعلیمی بنا و سیمخانه‌های ایلوگی بنیاد و مورد استفاده قرار داده شد که به این وسیله برای خوانندگان شرایط بهتر تعلیم و تربیت فراهم آورده شده است. همچنین با مقصد تامین شرایط مساعد به اهالی و مهمانان و سیاحان در جماعت دهات نور بخش ناحیه دوستی با سهم صاحبکار جمعه‌نظر سفرov مهمانخانه 3 آشیانه با نظرداشت همه شرایط استراحت و فراغت بنیاد و مورد استفاده قرار داده شد. انشاءات مذکور از 10 حجره استراحتی، آشخانه و دیگر انشاءات یاری رسان عبارت بوده در آشیانه یکم باشد مرکز سودا و خدمت رسانی به نقشه گرفته شده است که در کوتاه‌ترین مهلت این هم ساخته می شود. در همین روز یک قطار راهبران جماعت‌های شهرک و دهات و کارمندان فعال با افتخارنامه و مکافات‌های ارزشمند قدرشناسی گردیدند. در ادامه تنتنه‌های چهاربینی‌های جشن استقلال مرکز ناحیه دوستی ادانه آرا یافته ساکنان با فرح و شادمانی از استقلال دولتی استقبال می‌نمودند. مسئولین ناحیه و مهمانان از نمایشگاه محصولات کشاورزی، دسترنج هنرمندان، دستاوردهای جوانان و ورزشگران دیدن کرده بهر زحمت و تلاش و احیای هنرهای ملی و مردمی و نائل شدن به چنین دستاوردهای بی‌نظیر اظهار منتداری نمودند. مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه حاضرین را به جشن استقلال
استقلال دولتی تهنیت گفته با خوشنودی اظهار داشتند که در عرفه 34 سالگی استقلالیت کامل مملکت ناحیه دوستی نیز رو به پیشروی نهاده در این دوران تمام سمت و ساحه‌های خواجگی خلق رشد و پیشرفت نمود. جشن پرافتخار ملی 34 سالگی استقلال دولتی با پیشنهاد بهترین برنامه کنسرتی در ناحیه دوستی خوش و خاطرمان و سطح بلند تشکیلی تجلیل کرده شد. آموزگاران و دانشجویان کالج تکنولوژی فارماسفتی تاجیکستان در ناحیه یاوان نیز چون پاسداران ارزش‌های بزرگ ملی و دولتی جشن پرافتخار 34 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را در یک شام پرشکوه با دستاوردهای نظررس و شایسته مهنتی استقبال نمودند. صدارت کالج و مسئولین از مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه یاوان ضمن افتتاح این چهاربینی پرشکوه جشنی تاکید داشتند که استقلالیت برای مردم کهن‌بنیاد تاجیک ارزش مقدس و سرنوشت ساز بوده. تحت پرچم آن خرد و بزرگ کشور برای تقویت دادن پایه‌های دولتداری نوین خود با عزم و تلاش وطندوستانه زحمت کشیدند و در ظرف 34 سال در جاده رسیدن به هدف‌های استراتژی ملی به دستاوردهای بی‌سابقه نائل گردیدند. ذکر کرده شد که آموزگاران و شاگردان کالج تکنولوژی فارماسفتی تاجیکستان چون دیگر ساکنان مملکت اراده متین و قدرت بزرگ سازندگی دارند و امید است که با تطبیق نقشه بنیادکارانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای باز هم قوی‌تر گردانیدن رکن‌های استقلال دولتی کشور عزیزمان سهمی بیشتر از امروزه خواهند گذاشت. در این شام جشنی چندی از آموزگاران بهر خدمت‌های شایسته در راه دانش‌اندوزی شاگردان و دانشجویان فعال باشد جهت خوانش اعلا و پیروزی‌ها در آزمون و المپیاده‌ها با تحفه و دیپلم و افتخارنامه‌ها قدردانی گشتند. قسمت فرهنگی چهاربینی شام استقلال رنگین و خاطرمان صورت گرفت. نخست صحنه تئاتر کنانیده شده دانشجویان مؤسسه پیشنهاد مهمانان و حاضرین گردانیده شد. پس آن از جانب دسته هوسکاران کالج تکنولوژی فارماسفتی تاجیکستان سرودهای دلنشینی که ترنمگری پیشرفت‌های وطن، صلح و ثبات پایبرجا و استقلالیت کامل میهن عزیزمان بودند اجرا کرده شد که روحیه جشنی اشتراکداران و مهمانان را باز هم بالیده و پرنشاط ساختند. باشیده به 34 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در تالار دانشگاه اینواتسیا و تکنولوژی‌های رقمی تاجیکستان در شهر کلوب چهاربینی تنتنوی برگزار گردید. ضمن برآمدها قید گردید که استقلالیت دولتی دستاورد بی‌نظیر ملت تاجیک به حساب رفته. ثمره نیکی آن است که امروز تاجیکستان را در جامعه جهانی چون دولت صلح‌خواه و صلح‌پرور می‌شناسند و تجربه صلح تاجیکان منبع آموزش جهانی گردیده است و استقلالیت نکوترین نعمت بالاترین ارزش بهترین سرمایه و اقبال طلای بلند ملت است که با آن صاحب گردیده است. در ادامه چهاربینی در وضعیت تنتنوی به یک زمره آموزگاران برای فعالیت پرثمر آماده نمودن متخصصان رقابت پذیر به بازار مهنت و پیشبرد سیاست معارف پرورانه دولت و حکومت افتخارنامه ها تقدیم کرده شد. استقلالیت тантанаи хират ва андешаи миллати солору кӯҳанбунёди тоҷик оғози марҳилаи навини давлатдории миллӣ омили иттиҳоду сарҷамъии мардуми фидокору ватандӯсти мо василаи муҳимтарини ҳифзи асолату ҳуввияти миллӣ ва муҳимтар аз ҳама нишонаи возеҳи ҳастии миллат аст. бахшида ба 34-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри душанбе чорабинии бошукӯҳ баргузор гардид. паёми шодбошӣ бо муаррифии дастовардҳои меҳнатӣ чорабинии тантанавӣ бахшида ба 34-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо ёдоварӣ аз марҳилаҳои тайшуда ва дастовардҳои беназири 34 соли соҳиби истиқлолӣ оғоз гардид. дар чорабинӣ таъкид шуд ки соҳиби истиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон барои таҳкими ҳокимияти давлатӣ ва муайян намудани самтҳои инкишофи ҷомеаи демократӣ дунявӣ ҳуқуқбунёду ягона асос ва заминаи воқеӣ фароҳам овард. хоса шаҳри душанбе дар ин раванд бо суръат рушд намуда дар низоми шаҳрсозӣ ва сабку услуби миллии меъморӣ ба дастовардҳои беназир ноил шуд. дар ин замина дастовардҳо пайдарҳам нек арзёбӣ шуда сатҳи некуаҳволӣ ва рӯҳи болидаи сокинон таҷассумгари давлатдории накӯи тоҷикон ва ифтихори сартосарии миллист. бо такя ба арзишҳои волои истиқлоли давлатӣ тоҷикистон ба марҳилаи рушди устувори иқтисодӣ ворид шуда сатҳи зиндагии мардум боло бардошта мешавад. ҳамин тариқ бо ифтихор аз дастовардҳо барномаи рангини ҳунарӣ муаррифӣ шуд ки инъикосгари музаффариятҳои 34 соли соҳиби истиқлолӣ буд.
агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба 34-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар коллеҷи санъати шаҳри душанбе ба номи аҳмад бобоқулов конфронси илмии амалӣ таҳти унвони истиқлоли давлатӣ ва марҳилаи нави рушди маориф ва илм баргузор намуд. дар ҳамоиш зикр шуд ки дар ҷомеаи мутамаддин ва рушдёфта низоми мактабу маориф илму фарҳанг нақши калидӣ ва созандаро касб менамояд. аз рушди соҳаи маориф таълиму тарбия дараҷаи нерӯи зеҳнию ақлонии ҳар як кишвар вобастагии амиқ дорад ва маҳз мактабу маориф мутахассисони варзида метавонанд рушди устувори иқтисодӣ иҷтимоӣ илмӣ ва фарҳангии мамлакатро таъмин созанд. аз вазъи мактабу маориф донишу саводи мардум на танҳо ташаккули мутахассисоне аз лиҳози сиёсӣ босавод худшиносу худогоҳ балки сарнавишти сиёсӣ ва иҷтимоию иқтисодии мамлакат ояндаи он вобастагӣ калон дорад. дар идома таъкид гардид ки хатарҳои замони муосир тақозо менамояд ки дар баробари ҳамаи дигаргуниҳо ва тазодҳои раванди ҷаҳонишавӣ ҷиҳати ҳифзи дастовардҳои замони истиқлол талош варзем. дар ҷараёни ҳамоиш кормандону мутахассисони агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон доир ба аҳамият ва арзиши истиқлоли давлатӣ ибрози андеша намуданд. дар охир кормандони агентӣ барои саҳми арзанда гузоштан дар рушди соҳа ва фаъолияти арзишманд дар иҷрои ӯҳдадориҳои вазифавӣ бо ифтихорномаҳо қадрдонӣ шуданд. дар арафаи таҷлил аз 34-умин солгарди ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар толони филиали маркази барқу гармидиҳии дуи ҷамъияти саҳомии кушодаи барқи тоҷик чорабинии тантанавӣ доир гардид. лозим ба таъкиди хос аст ки имрӯз мардуми мо бо тамоми ҳастӣ дарк менамоянд ки истиқлолият муқаддастарину азизтарин неъмати дунё, рукни асосии давлат, рамзи шарафу номуси ватандорӣ, кафолати хонаи ободу сари баланд ва нерӯи таконбахши ҳаёти ҳаррӯзаи мо мебошад. дар воқеъ истиқлоли давлатӣ шиносномаи ҳастии миллату давлат буда болотарин ва пурарзиштарин дастоварди давлату халқи мамлакатамон аст ки бо омаданаш нуру зиё, меҳру вафо, ободию озодӣ, ҳамфикрию ҳамзистӣ ва осоиштагиро фароҳам овард. бояд тазаккур дод ки имрӯзҳо баҳри дар фасли зимистон бе мушкилӣ фаъолият намудани маркази барқу гармидиҳии ду дар шаҳри душанбе корҳои омодагӣ ба давраи сардиҳо тибқи нақша ҷараён дорад. дар қисмати дигари чорабинӣ ба як қатор кормандоне ки бо фаъолияти назаррас саҳми худро дар рушду пешрафти соҳаи энергетика, фаъолияти маркази барқу гармидиҳии мазкур ва дигар корҳои ҷамъиятӣ гузоштанд, ифтихорнома ва мукофотҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. дар варзишгоҳи шаҳраки палоси шаҳри бӯстон бахшида ба ҷашни 34-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон аз тарафи раёсати агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти суғд чорабинии васеъ баргузор карда шуд. дар он ҳайати шахсӣ қисмҳои ҳарбӣ, батальони кишоварзӣ, кормандони корхонаҳои зертобӣ, воҳидҳои таъминоти хӯрока бо ташкили растаҳои алоҳида, ҳосили заминҳои хоҷагии ёрирасон, либосу пойафзоли истеҳсоли корхонаҳои саноатӣ, матоъ, ашё ва дигар ҳунарҳои миллии мардумӣ ки инъикосгари таъриху фарҳанги халқи тоҷик аст ба намоиш гузоштанд. дар чорабинӣ роҳбарияти агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри бӯстон ширкат намуда қайд доштанд ки дар зарфи 34 соли ноил шудан ба истиқлолияти давлатӣ хуб мушоҳида мегардад ки ин марҳила дар муқоиса бо таърихи бостонии халқамон муҳлати чандон тӯлонӣ нест, вале бо миқёси корҳои дар ин муддат амалӣ гардида дар ҷумҳурии тоҷикистон камназир ба ҳисоб меравад. дар чорабинӣ ширкаткунандагон доир ба муҳимияти сарҷамъии халқ, сулҳу дӯстӣ, ҳамгироӣ, ҳифзи дастовардҳои соҳибистиқлолӣ, тарбияи ҷавонон дар рӯҳӣ ватандӯстӣ, хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ изҳори назар карданд. барои фаъолияти рӯзмарраи хизматчиён дар қисмҳои ҳарбӣ шароити зарурии маишиву моддӣ муҳайё карда шуда, бо дастгирӣ ва супориши президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз баҳри таъмини моддӣ, маводи хӯрока, сару либос ва дигар маҳсулоти ниёзи қисмҳои ҳарбӣ аз ҷониби кормандон, сарбозон дар хоҷагиҳои ёрирасон, корхонаҳои саноатӣ, агентии амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон омода ва таъмин карда мешавад. дар чорабинӣ баҳри саҳми фаъол дар истеҳсоли маҳсулот, иҷрои вазифаҳои хизматӣ ва гурӯҳе аз кормандони раёсати агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти суғд, хизматчиёни ҳарбӣ, рутбаҳои нав ва сипоснома тақдим карда шуд.
баҳри болидарӯҳӣ ширкаткунандагони чорабинӣ 34 солаги истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон барномаи рангини фарҳангӣ аз ҷониби аҳли санъату ҳунари шаҳри Бӯстон, афсарону сарбозон пешниҳод гардид. қабл аз оғози чорабинии мутантан бахшида ба сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 34-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон, гурӯҳи кории ҳукумати мамлакат ҳамроҳ бо масъули мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳрии Саравшан ба мактаб интернати кӯдакони ятиму бепарастори шаҳр ташриф оварда, онҳоро бо ҷашни истиқлоли давлатӣ табрик ва тӯҳфаҳои пурарзиши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро тақдим намуданд. Дар идома гурӯҳи кории ҳукумати мамлакат ва масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Саравшан дар боғи фарҳангиву фароғатии ба номи Исмоилӣ Сомонӣ аз намоиши маҳсулоти саноатӣ дар шаҳр истеҳсолшаванда, маҳсули ҳунармандии ҳунармандони номвари шаҳри Саравшан, дастовардҳои варзишгарони самтҳои мухталифи варзиш, ширкаткунандагони сабқат оид ба шашкаву шоҳмот боздид намуда, изҳор доштанд, ки ба ҳамаи дастовардҳои то имрӯз ноилшуда маҳз истиқлоли давлатӣ шароит фароҳам овардааст. Боиси зикр аст, ки дар ин рӯзи фараҳу шодӣ 10 нафар собиқадори хизмати давлатӣ бо тӯҳфаҳои арзишманд қадрдонӣ карда шуданд. Сипас дар қасри фарҳанги шаҳри Саравшан бо ворид гардидани парчами давлатӣ ва садо додани суруди миллӣ чорабинии сатҳи баланд оғоз ёфт. Қайд карда шуд, ки рушди босуръати соҳаи саноату сохтмон, кишоварзӣ ва беҳтар гардидани вазъи некуаҳволии сокинон маҳз аз самараи дастёбӣ ба истиқлоли давлатӣ ва сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба даст оварда шудааст. Дар идомаи чорабинии мутантан ба якчанд нафар унвони фарзанди фахрии шаҳри Саравшан, ифтихорномаву сипосномаҳои суди олии конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳри Саравшан супорида шуд. ҷиҳати болидахотирӣ ва хурсандии аҳли Толор, барномаи пурмуҳтавои фарҳангии кормандони бахши фарҳанги мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Саравшан анҷомбахши чорабиниҳои фарҳангӣ бахшида ба таҷлили арзанда аз ҷашни бузурги 34-солагии истиқлоли давлатӣ гардид. бахшида ба ҷашни 34-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи айне як қатор иншооти ҷашнии мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанд. бо иштироки роҳбарияти ноҳия дар деҳаи дарғи ноҳияи айне мағозаи хӯрокворӣ, ярмаркаи чорво, намоиши маҳсулоти кишоварзӣ ба роҳ монда шуда буд, ҳамчунин хонаи фарҳанг ки солҳо ба таъмиру навсозӣ ниёз дошт, таъмиру навсозӣ шуда мавриди истифода қарор гирифт. ҳамчунин дар маркази ноҳияи айне аз тарафи соҳибкори ватанӣ як тарабхона барои омода намудани хӯрокҳои миллӣ бунёд гардида, дар он 6 нафар сокинони бешуғл ба ҷои кори доимӣ таъмин гардида мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. пас аз ба истифода додани иншоотҳои ҷашнӣ дар назди нишони давлатӣ чорабинии идона баргузор гардид. бо иштироки роҳбарияти ноҳия намояндагони соҳаҳои гуногун, меҳмонон ва сокинони шарафманд ҷамомади тантанавӣ баргузор шуд. мардуми ноҳия истиқлоли давлатиро ҳамчун бузургтарин дастоварди таърихии миллат бо рӯҳияи баланд ва ҳисси гарми ватандӯстӣ таҷлил намуданд. дар ҷараёни чорабинӣ як қатор кормандони соҳаҳои гуногун бо ифтихорнома ва сипосномаҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия сарфароз гардиданд. чорабинии идона бо барномаҳои рангини фарҳангӣ идома ёфт. ҳунармандони ноҳия бо сурудҳои ватандӯстона ва рақсҳои миллӣ фазои ҷашнро боз ҳам шукӯҳу тароват бахшиданд. таҷлили бошукӯҳи ҷашни фархондаи 34-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи шаҳристон аз ифтитоҳи якчанд иншооти ҷашнӣ оғоз гардид. гурӯҳи кории ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамроҳ бо роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳристон дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақими 1 ноҳия бинои хуштарҳу замонавии ошхонаро бо 200 ҷойи нишаст мавриди истифода қарор доданд. ҳамзамон дар ин рӯз маркази хизматрасонии Ҳусейн Бобо дар вазъи тантанавӣ ифтитоҳ гардид. иншооти ҷашнӣ аз 2 ошона иборат буда бо харҷи 318,600 сомонӣ қомат афрохтааст. тавре қайд гардид, бо бунёди маркази хизматрасонии мазкур чанд нафар аз сокинон соҳиби ҷойи кору маоши хуб гардиданд. боиси фараҳмандист, ки дар доираи таҷлил аз ҷашни бузурги 34-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳия бинои сеошонаи маркази хизматрасонӣ бунёд ва мавриди истифода қарор гирифт. иншооти мазкур бо тарҳу намои зебо сохта шудааст. пас аз ба истифодадиҳии иншооти ҷашнӣ дар қасри фарҳанги ноҳия ба муносибати таҷлили ҷашни 34-солагии истиқлоли давлатӣ чорабинии хотирмон барпо гардид. дар ҷамомади тантанавӣ
تантанавӣ зикр гардид ки ҷумҳурии тоҷикистон аз нахустин рӯзҳои истиқлол кӯшиш намудааст то дар раванди барқарорсозӣ ва ташаккули пояҳои давлату давлатдории навин ҷиҳати таъмини амнiyatu оромии ҷомеа суботи сиёсиву иҷтимоии кишвар шароити хуб муҳайё созад. дар фарҷоми суханони табрикотӣ якчанд нафар собиқадорон ва фаъолони ноҳия ҷиҳати саҳмгузорӣ дар рушди маҳал, иштироки фаъолона дар чорабиниҳои ҷамъиятӣ ва тарбияи дурусти насли наврас бо медали хизмати шоиста, ифтихорнома ва тӯҳфаҳои арзишманди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғду ноҳияи Шаҳристон қадрдонӣ карда шуданд. дар идома аз ҷониби бахши фарҳанги ноҳия барномаи рангини адабӣ фарҳангӣ доир гардид ки табии иштирокдоронро болидарӯҳу хушнуд сохт. сокинони шарафманди боми ҷаҳон дар баробари дигар минтақаҳои мамлакат ҷашни арзандаи миллат 34-уми солгарди истиқлоли ватанро бо рӯяи баланд ва ифтихори беандоза дар театри вилоятии мусиқии маззакавии шаҳри Хорух бо пешниҳоди беҳтарии намоиши дастовардҳои соҳибистиқлолии ватан ва чорабинии махсуси идона истиқбол намуданд. истиқлоли меҳан ба мардуми вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъсири неки созандагӣ ва бунёдкорӣ гузошта, имрӯзҳо сокинони сарбаланди боми ҷаҳон дар фазои орому осудаи мамлакат зиндагии шоиста дошта, тамоми қишри ҷомеаи вилоят бо масъулияти баланду нерӯи тоза аз ҷашни фархундапай истиқболи самимӣ гирифта истоданд. миллати тоҷик бо шарофати истиқлоли меҳан дар зарфи 34 сол таҳти сарварии хиратмандонаи пешвои миллат ба комёбиҳои назаррасе ноил гардид ки вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон низ аз он истисно намебошад. чунин ҳаммаромиву ҳамраъии халқ буд ки имрӯзҳо дар дурдастарии минтақаҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон коргоҳу корхонаҳои саноатӣ ва дигар иншооти ҳаётан муҳим фаъолият доранд ки ба беҳбуди сатҳи зиндагии мардум нигаронда шуданд. дар толори театри мусиқии маззакавӣ ба номи Меҳрубон Назарови шаҳри Хорух чорабинии расмии сиёсӣ бо садо додани суруди миллӣ оғоз гардид. қайд гардид ки тӯли 34 соли замони соҳибистиқлолӣ ба иқтисодиёти вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон миллиардҳо сомонӣ аз буҷети давлат ва дигар манбаъҳои маблағгузорӣ ворид шуданд ки агар ба сари аҳолӣ бигирем аз дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ ба маротиб зиёд мебошад. дар доираи 4 ҳадафи стратегӣ қитъаҳои душворгузари роҳи магистралии нақлиётии Душанбе Хорух Кулма аз нав бунёд гардида, кор дар ин самт бо маром идома дорад. гуфта шуд ки рушди мӯътадили иҷтимоию иқтисодии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон зери таваҷҷӯҳи махсуси роҳбари давлат ва ҳукумат қарор дорад. дар 10 соли охир дар ҳудуди вилоят зиёда аз 2570 иншооти таъйиноти иқтисодию иҷтимоӣ сохта ба истифода дода шуданд. пас аз баромад барои саҳми арзанда гузоштан дар татбиқи сиёсати давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, иштироки фаъолона дар чорабиниҳои муҳими сиёсиву фарҳангӣ ва ба муносибати ҷашни 34-уми солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, кормандони соҳаҳои гуногун, хизматчиёни давлатӣ ва соҳибкорон барои саҳми арзанда гузоштан дар рушди илму фарҳанги мамлакат, ҳифзи саломатии аҳолӣ қадрдонӣ карда шуданд. дар анҷом ба ифтихори 34-умин солгарди таҷлили рӯзи истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо ҳунарнамоии аҳли санъату фарҳанги вилоят барномаи беҳтарини фарҳангӣ пешниҳод гардида буд. با مقصد جلب نمودن جوانان و نوجوانان و قشرهای دیگر جامعه به ورزش و سزاوار جشن گرفتن از جشن 34می سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در مرکز نویه شاغنان شارک وحدت چوربینی ورزشی از نمود ورزش سبک دوی استقلال برگزار گردید. در چوربینی ورزشی ورزشگران، نمایندگان جماعت‌های دهات، ساکنان و نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی نویه شاغنان اشتراک نموده با روحیه بلند وطنداری به مسافه‌های گوناگون دویدند. مقصد از برگزاری چنین چوربینی بلند برداشتن حس خودشناسی و وطندوستی میان جوانان، تحکیم فعالیت جسمانی و سهم نظر است گذاشتن آنها در رشد ورزش می باشد. در چوربینی ورزشی زیاده از 1000 نفر اشتراک نموده، اشتراکچیان در مسافت زیاده از 1500 متر نیروسنجی نموده با روحیه بلند و حس وطندوستی تا مرحله رسیدند. дар қатори дигар гӯшаву канори вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар ноҳияи баландкӯи Мурғоб низ бо иштироки оммаи васеи аҳолии ноҳия дар майдони нишон ва парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷамомади тантанавӣ бахшида ба чорабинии дави истиқлол баргузор гардид. дар ин ҳамоиши сатҳи баланд роҳбарони иdoраву муассисаҳо, ҷавонону наврасон ва сокинони сарбаланди ноҳияи Мурғоб фаъолона ширкат варзиданд. зимни баромад раиси ноҳияи Мурғоб аз таваҷҷӯҳу дастгириҳои ҳамешагии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба
ба ҷавонон ва рушди варзиш ёдовар шуда, баъдан иштирокдорони чорабинӣ дар дави истиқлол аз майдони нишон ва парчами давлатӣ бо рӯяи баланд ширкат варзиданд. ҳамчунин миёни бонувону ҷавонон дар масофаи 100 метр ва миёни ҷавонписарон дар масофаи 200 метр мусобиқаи варзишӣ аз намуди дав баргузор гардид. ғолибони ин мусобиқа дар арафаи ҷашни 34-солагии истиқлолияти давлатӣ қадрдонӣ хоҳанд шуд. дави истиқлол дар ноҳияи мурғоб на танҳо як чорабинии варзишӣ, балки рамзи ваҳдат, нерӯи ҷавонӣ ва тарғиби тарзи ҳаёти солим ба шумор меравад. сокинони сарбаланди ноҳияи дарвози вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон 34-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро бо рӯҳияи пур аз фараҳу шодмонӣ ва шукргузорӣ аз фазои сулҳу субот истиқбол намуда, дар баробари чорабиниҳои фарҳангиву фароғатӣ ва варзишӣ ҳамзамон ҷиҳати боз ҳам ободу зебо ва беҳтару хубтар гардонидани шароити кору рӯзгорашон иншооти гуногун таинро мавриди истифода қарор медиҳанд. дар доираи нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи дарвоз ҷиҳати сазовор пешвоз гирифтани 34-умин солгарди истиқлоли миллӣ дар деҳаи сангевни ҷамоати деҳоти қалаи хум аз тарафи соҳибкори ватанӣ Тутиев Шукриддин маҷмӯаи хизматрасонӣ дар шафати шоҳрҳои байналмилалӣ муҷаҳҳаз бо тамоми шароитҳои наву замонавӣ барои сокинон ва мусофирон мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. ин маҷмӯаи хизматрасонӣ ки ошхонаи Бадахшон унвон дорад, бо намоди зебо ва тарзи замонавӣ сохта шуда аз ду ошхона иборат мебошад. дар қабати якум ошхонаи барҳаво барои 150 нафар ва дар ошхонаи дуюм меҳмонхонаи муҷаҳҳаз бо тамоми шароитҳои маишӣ бо ғунҷоиши 20 нафар омода гардидааст. тавре худи соҳибкор иброз намуд, то ҷашни 35-солагии истиқлоли миллӣ дар назди ин бино нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ, нуқтаи барқтаминкунии мошинҳои электрикӣ ва як мағозаи хӯрокворӣ сохта ба истифода дода мешавад. ҳамчунин дар ин ҷо барои мошинҳои калони боркаш таваққуфгоҳ мавҷуд буда, ронандагон метавонанд бе мамоният таваққуф намуда дилхоҳ хӯроки болаззати миллиро тановул намоянд. сокинону соҳибкорони ноҳияи дарвоз ҳамасола ба хотири сазовор пешвоз гирифтани истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон иқдомҳои созандаву бунёдкориро амалӣ намуда, бадин минвол дар ободу зебо гардонидани як гӯшаи диёр саҳми арзандаи хешро мегузоранд. ҳамин фазои сулҳу субот ва осоиштагии мардум аст ки имрӯз сокинони ноҳияи дарвоз ҳарфи шукрона бар лаб дошта ҷонибдори сиёсати пешгирифтаи пешвои муаззами миллат мебошанд. дар ноҳияи рӯдакӣ ба ифтихори таҷлили солгарди 34-уми истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҷамъомади бошукӯҳи идона баргузор гардид. нахуст дар доираи чорабиниҳои ҷашнӣ роҳпаймоии идона бо иштироки васеи сокинон, кормандони муассисаҳои давлатӣ, омӯзгорон, донишҷӯён ва намояндагони касбу кори гуногун баргузор шуд. роҳпаймоӣ дар назди бинои мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳия оғоз гардида таҳти навои сурудҳои ватандӯстона ва бо барафрохтани парчами давлатӣ баргузор шуд. сокинон дар фазои идона ва бо рӯҳияи баланд шукӯҳи истиқлоли давлатиро таҷлил намуданд. зимни баргузории чорабинии масъулини мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳияи рӯдакӣ иброз намуданд ки маҳз бо шарофати истиқлолият ва роҳбарии хиратмандонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ-Раҳмон ҷумҳурии тоҷикистон ба марҳилаи нави тараққиёт ворид гардида рушди тамоми соҳаҳои ҳаёти иҷтимоиву иқтисодӣ таъмин шудааст. масъулин дар идомаи суханронии худ нақши истиқлолиятро дар таҳкими ваҳдати миллӣ, суботи сиёсӣ ва созандагию ободкорӣ муҳим арзёбӣ намуда, сокинонро ба ҳифзи дастовардҳои истиқлол ва иштироки фаъолона дар рушди давлату миллат даъват намуданд. сипас барномаи рангини фарҳангӣ бо иштироки ҳунармандони маҳаллӣ, ансамблҳои наврасон ва аҳли ҳунар баргузор гардид ки бозгӯи эҳсоси баланди ватандӯстӣ ва ифтихори миллии мардум буд. дар партави сиёсати хиратмандонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ-Раҳмон ва дар доираи татбиқи самтҳои афзалиятноки барномаи рушди иҷтимоиву иқтисодии деҳот дар ноҳияи рӯдакӣ як қатор иншооти таълимӣ ва хизматрасонӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанд. аз ҷумла дар деҳаи чангоб дар заминаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 24 6 синфхонаи иловагӣ барои 120 ҷойи нишаст дар як баст сохта шуда бо тамоми шароити муосири таълимӣ мавриди истифода қарор гирифт. синфхонаҳо бо мизу курсӣ, тахтаҳои нав муҷаҳҳаз шуда муҳити замонавиро барои таҳсили босифати хонандагон таъмин менамоянд. инчунин дар деҳаи ҷаландар дар заминаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 126 2 синфхонаи иловагӣ ва дар деҳаи шавалай дар заминаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 128 як синфхонаи иловагӣ бунёд ва мавриди истифода қарор дода шуд. ин синфхонаҳои иловагӣ низ бо таҷҳизоти муосири таълимӣ ва муҳити мусоиди омӯзиш фаро гирифта шуда барои беҳтар намудани
шароити таҳсил дар минтақаҳои дурдаст нақши муассир мебозанд. баробари рушди соҳаи маориф таваҷҷӯҳи роҳбарияти давлату ҳукумат ба соҳаи тандурустӣ низ идома дорад. бо мақсади беҳтар намудани дастрасии аҳолӣ ба хизматрасониҳои аввалияи тиббӣ дар маҳаллаи қамчини нави ҷамоати деҳоти қиблаӣ як бунгоҳи тиббӣ сохта шуда бо иштироки намояндагони мақомоти маҳаллӣ ба истифода дода шуд. бунгоҳи мазкур дорои ҳуҷраҳои муоина ва дигар таҷҳизоти зарурии тиббӣ буда бо шароити хуби санитарӣ ба аҳолии маҳал хизмат мерасонад. инчунин дар деҳаи сафедчашмаи ҷамоати деҳоти эсанбой ва дар маҳаллаи қамчини нави ҷамоати деҳоти қиблаӣ бо ташаббуси соҳибкорони маҳаллӣ мағозаи фурӯши молҳои ниёзи аввал бунёд шуда мавриди истифода қарор гирифт. ин мағозаҳо имкон медиҳад ки сокинон маҳсулоти мавриди ниёзро бо сифати хуб ва нархҳои дастрас дар маҳалли зист дастрас намоянд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи рудакӣ изҳор медоранд ки истифодаи чунин иншооти муҳими иҷтимоӣ ба беҳтар гардидани шароити зиндагии мардум, рушди деҳот ва фароҳамсозии муҳити мусоиди таҳсилу хизматрасонӣ мусоидат хоҳад кард. ифтитоҳи иншооти навбатӣ боз як қадами устувор дар роҳи татбиқи ҳадафҳои стратегии миллӣ, аз ҷумла баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ, рушди соҳаҳои маорифу тандурустӣ ва дастгирии соҳибкорон дар кишвар ба ҳисоб меравад. бо назардошти талабот ва ба муассисаҳои томактабӣ фаро гирифтани кӯдакону наврасон ба ин зинаи таҳсилот барои 2000 нафар аҳолии деҳаи маҳмадшоҳи поёни деҳоти сарикиштии ноҳияи рудакӣ бо саҳми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва соҳибкори маҳаллӣ муассисаи томактабии орзу ба истифода дода шуд. дар расми ифтитоҳи ин муассисаи томактабӣ намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, роҳбарияти ноҳияи рудакӣ иштирок намуданд. бинои хуштару замонавии муассиса бо истифода аз усулҳои муосир ва риояи стандартҳои баланд сохта шуда барои таълиму тарбияи 75 кӯдак пешбинӣ шудааст. бинои муассиса бо синфхонаи таълимӣ, майдончаи варзишӣ ва таҷҳизоти муосири таълимӣ таъмин мебошад. ифтитоҳи ин муассисаи томактабӣ ба истиқболи арзандаи ҷашни 34-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон тӯҳфаи арзанда маҳсуб меёбад. бинобар зиёд шудани талабот ба ҷои нишаст ва бартараф кардани норасоӣ дар муассисаҳои таълимӣ дар деҳаи тоҷикободи деҳоти зайнабободи ноҳияи рудакӣ бинои иловагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 135 ифтитоҳ гардид. ин иншоот аз 2 ошиёна ва 8 синфхона иборат буда барои 200 хонанда дар як баст пешбинӣ шудааст. ҳамзамон барои бартараф намудани ҷойҳои нишаст дар назди муассисаҳои таълимии ноҳияи рудакӣ бо истифода аз шароити мусоид биноҳои иловагӣ сохта ба истифода дода шуданд. дар доираи сазовор ҷашн гирифтани 34-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати ба сокинон дар сатҳи зарурӣ расонидани хизмати тиббӣ дар деҳоти лоҳур 2 бунгоҳи тиббӣ ба истифода дода шуд. ифтитоҳи бунгоҳҳои тиббӣ дар деҳоти дурдасти ноҳия имкон медиҳад ки беморон ёрии аввалии тиббиро дар ҷойи истиқоматии худ гиранд. дар арафаи таҷлили ҷашни 34-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи рудакӣ як қатор иншооти иҷтимоии хизматрасонӣ аз ҷумла 3 бунгоҳи тиббӣ сохта ба истифода дода шуд. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани муассисаҳои тиббӣ 5100 нафар аҳолии ноҳия ба хизматрасонии тиббӣ фаро гирифта шуда 10 нафар мутахассиси соҳибкасб бо ҷойи кори доимӣ таъмин гардиданд. ифтитоҳи корхонаи истеҳсоли хишти пухта дар деҳоти лоҳури ноҳияи рудакӣ натиҷаи дастгирии бахши хусусӣ маҳсуб ёфта ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва дар доираи ҳадафи 4-уми миллии саноатикунонии босуръат аз тарафи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Салмони Шариф бунёд шудааст. иқтидори он дар як шабонарӯз аз 120 то 180 ҳазор дона хишт мебошад. бахшида ба ҷашни 34-солагии истиқлоли давлатӣ ва бо мақсади ободу зебо гардонидани маҳал дар деҳоти эсанбои ноҳияи рудакӣ мағозаи хӯрокворӣ ифтитоҳ гардид. мағозаи мазкур бо иқдоми соҳибкори маҳаллӣ бунёд гардида дар он асосан маҳсулоти мавриди ниёзи аввал фурӯхта мешаванд. зимни ифтитоҳи мағоза таъкид шуд ки аз ободию созандагие ки солҳои охир бо дастуру супоришҳои ҳукумати мамлакат ба хусус пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳия ба амал омаданд. аз навсозӣ ва таъмири роҳҳо низ аз иқдомҳои шоиста дар ноҳияи рудакӣ маҳсуб ёфта роҳҳо марҳила ба марҳила мунфарш карда мешаванд. раванди созандагиҳо дар доираи омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи рудакӣ зери таваҷҷӯҳи хосаи роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат идома дорад.
ба мараз гузоштани ҳунарҳои миллӣ, маҳсулоти соҳаи кишоварзӣ, ҳар гуна хӯришу таомҳо аз истеҳсолоти ватанӣ, медалу ифтихорнома, ихтироот ва навгониҳо дар маҷмӯъ дастовардҳои сокинони шаҳри Ваҳдат дар чорабинӣ бахшида ба 34-солагӣ рӯзи истиқлолияти давлатӣ дар гӯшаҳои алоҳида оро дода шуда, мақбули меҳмонон ва ҳозирин гардид. фазои ором ва суботи ҷомеа мусоидаткунанда барои рушди соҳаҳои иқтисоди иҷтимоии мамлакат ва афзун гардидани дастовардҳои истиқлолияти давлатӣ. дар баробари пешниҳод намудани дастовардҳо, кормандони бахшҳои гуногуни шаҳр рӯзи истиқлолияти давлатиро дар сатҳи баланд ҷашн гирифтанд. бо ёдоварӣ иброз гардид ки истиқлоли давлатӣ ва амалишавии сиёсати оқилона барои Тоҷикистон имконият дод ки иқтисодиёти миллии худро бар асоси манфиатҳои миллӣ ва бо назардошти шароити ҷаҳонӣ рушд диҳад. сокинони шаҳри Ваҳдат истиқлолияти давлатиро ҳамчун неъмати пурарзиштарин барои худ шуморида, агар дар ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ 600 иншооти гуногун соҳаро мавриди истифода қарор дода бошанд, имрӯзҳо пайи роҳандозии тадбирҳои ҳадафмандонаю созандагии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди худ мақсад гузоштанд ки ба истиқбол аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ 808 иншооти ҷашниро мавриди истифода қарор диҳанд, ки ин барои ояндаи дурахшони аҳли ҷомеа мусоидат менамояд. дар чорабинӣ ба як зумра кормандон, собиқадорон, фаъолон ки дар рушди соҳаҳои хеш фаъолияти назаррас доранд, мукофотҳои давлатӣ супорида шуд. барномаи мукаммали фарҳангӣ иборат аз сурудҳои ватандӯстона ва тараннумгари истиқлолу озодӣ, ваҳдату ягонагӣ ки аз ҷониби ҳунармандони варзида пешниҳод гардида, чорабинии рӯзи истиқлолияти давлатӣ сокинони шаҳри Ваҳдатро ҷилои тоза ато намуд. дар оғози чорабинӣ дар маркази шаҳраки Ғарм ба муносибати ҷашни 34-уми солгарди истиқлоли давлатӣ роҳпаймоӣ баргузор гардид ки дар он намояндагони ҷамъиятҳои шаҳраку деҳот, муассисаҳои таълимиву тандурустӣ, донишҷӯён ва дигар ташкилоту корхонаҳо ширкати фаъолона доштанд. аз ҷониби хурду бузурги ноҳия бо шукӯҳу шаҳомат ва бо хушҳоливу хурсандӣ таҷлил гардидани ҷашни истиқлол нишони возеҳу равшани он аст ки мардуми шарифи ноҳия ба қадри озодиву соҳибихтиёрӣ, сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ мерасанд ва ба таърихи пурифтихор тамаддуни бостонӣ, забон, фарҳанг ва расму оинҳо ва суннату анъанаҳои миллии худ ҳамчун арзишҳои бебаҳову ҷовидонӣ эҳтирому арҷ мегузоранд. баъдан дар кохи фарҳанг ба ифтихори ҷашни 34-солагии истиқлоли давлатӣ ҳамоиши бо тантана баргузор гардид ки дар кори он намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва намояндагони касбу кори гуногун ширкат доштанд. дар баромади нотиқон қайд гардид ки дар баробари дигар минтақаҳо ноҳияи Рашт низ дар даврони соҳибистиқлолӣ рушду камол ёфт бо мақсади дар амал татбиқ намудани барномаҳои озуқаворӣ, истеҳсоли картошка дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ ба 61 000 тонна расонида шуд. бо эълон гардидани солҳои 2022-2026 ҳамчун солҳои рушди саноат, корхонаҳои хурди истеҳсолӣ бунёд шуда, шумораи онҳо давра ба давра афзуда истодааст. дар ин радиф таи 5 соли охир дар назди 16 муассисаи таълимӣ биноҳои хуштару замонавӣ бунёд гардида, раванди ободониҳо идома дорад. намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон зимни баромади худ қайд намуд ки бо дастгирӣ ва ғамхориҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар як муддати кӯтоҳ оқибатҳои заминларза бартараф гардида, аҳолии зарардида соҳиби манзилҳои нави истиқоматӣ шуданд. ҳамзамон дар толори маҷлисгоҳи раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар минтақа ва ноҳияи Рашт ба ифтихори ҷашни истиқлоли давлатӣ ҷамъомади ботантана баргузор гардид. дар охири чорабинӣ ба як қатор кормандони мақомоти иҷроия ва дигар сохторҳо барои самгузорӣ дар пешрафти иҷтимоиву иқтисодии ноҳияи Рашт бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ шуданд. ҳунармандон бошад бо барномаи рангини худ саршор аз меҳру муҳаббат ба ватан ва истиқлоли давлатӣ хотири аҳли нишастро шод карданд.
истиқлолият волотарин ва пурарзиштарин дастоварди давлату давлатдории тоҷикон аст ки ҳамчун рамзи соҳибдавлатӣ ва ватандӯстии миллати сарбаланду соҳибтамаддуни тоҷикро дар арсаи ҷаҳон муаррифӣ менамояд. истиқлолияти давлатӣ на танҳо пирӯзии халқи тоҷик дар асри гузашта, балки дастовард ва муваффақияти беназири таърихи кӯҳани ин халқи соҳибфарҳанг, соҳибтамаддун ва кӯҳанбунёд мебошад. дар асоси нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Сангвор, ҷашни 34-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо ифтитоҳи як қатор иншоотҳои ҷашнӣ ва чорабиниҳои идона таҷлил намуданд. қабл аз оғози чорабиниҳои асосии роҳбарияти ноҳия ва меҳмонон аз дастовардҳои сокинон дидан намуданд. дар ин рӯз сокинон намоиши ҳунарҳои мардумӣ, корҳои дастии бонувон ва маҳсулоти суннатии миллиро ба маъраз гузошта буданд ки рамзи эҳёи арзишҳои фарҳанги миллӣ ва худшиносии тоҷиконро таҷассум менамуд. дар оғози чорабинӣ ки дар варзишгоҳи марказии ноҳия баргузор шуд, сокинонро ба муносибати 34-солагии истиқлоли давлатӣ намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия таҳният гуфтанд. зикр гардид ки зери сиёсати бунёдкорона ва дастуру ҳидоятҳои хоси пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва бо шарофати соҳибистиқлолии ватан ноҳияи дурдасти Сангворро низ чун дигар шаҳру навоҳии мамлакат дар ҳама бахшҳо рушд намуд. ҳамзамон зикр гардид ки ҳар як сокини ноҳия дар роҳи ҳифзу таҳкими ин дастоварди муқаддас ва ободии Тоҷикистони соҳибистиқлол бояд саҳми арзандаи худро гузорад. истиқлолияти давлатӣ ба халқи тоҷик имконият фароҳам овард ки ба марҳилаи сифатан нав роҳи бунёди давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ, ягона ва иҷтимоӣ ворид гардад. ин неъмати бузург баробари ба даст овардан нуру зиё, меҳру вафо, ободию озодӣ, ҳамфикрию ҳамзистӣ ва осоиштагиву абадиятро ба мардуми бузурги тоҷик ва Тоҷикистони азиз овард. дар идомаи чорабинӣ як қатор фаъолони ноҳия ва кормандони касбу кори гуногун бо ифтихорномаҳо қадрдонӣ карда шуданд. барномаи рангини фарҳангӣ бо иштироки аҳли ҳунар ки сартопо истиқлолу озодӣ ва ватанро тараннум мекард, фазои идонаро боз ҳам пуршукӯҳ сохт. бинандаҳои гиромӣ, ин буд нашри муфассали барномаи иттилоъоти ахбор. тансияту хонобод бимонед. باید استوارم ای وطن، باید رمزی آرم ای وطن، با بقای ملتی فرزانم باید پای دارم ای وطن، روحی ما رمزی شجاعت های ماست، باید با تو یارم ای وطن، باید با تو یارم ای وطن، ای وطن، ای وطن.
توجیکستان کشوری آبی زلال، ملک آبی رودهای به مثال، چشمهایش چشمه آبی حیات، تشنگان را میبرد بیکی نشاد. چشمهایش چشمه آبی حیات، تشنگان را میبرد بیکی نشاد. آبی ما رو سعادت میبرد، بر همه عالم محبت میبرد. آبی ما رو سعادت میبرد، بر همه عالم محبت میبرد، بر همه عالم محبت میبرد. پرچمی ما کاویانی پرچم است، راهنمای آبادی عالم است. پرچمی ما رمز استقلال ماست، پرچمی سیمرغ شمال ماست. پرچمی ما رمز استقلال ماست، پرچمی سیمرغ شمال ماست. پرچمی ما را کشا پرچم و تاجیک ایان، رمز احیای نوین تاجیکان. خسروانی تاج استقلال ماست، با فروغ هفت اختر در جهان. خسروانی تاج استقلال ماست، با فروغ هفت اختر در جهان. تاج تاجیک تاج شنی عزتی،
ایوان گلی مهتاب منو استاره ها به خواب وطن یعنی همین آرامش نایاب کناری آب نانیگر سلام و خنده های نر وطن یعنی غرور و اعتماد و شر وطن اول وطن آخر وطن سرمایه تقدیر تو بی همتای دور از تو به هر جا می شوم دلگیر وطن اول وطن آخر وطن سرمایه تقدیر تو بی همتای دور از تو به هر جا می شوم دلگیر